pe a swa u pe tu la i mai ni tu langa fa pena au te mil nei ia o lo mtai tuina sa fa tino fo le ngaluenga leo ia nga ia tu ia fio anga ia lo o lata le me lo ia le va ina ia va ia tu fo ila to mali poti mai ni tu langa fo le ese fo il va ia ono le no te inga lava ia o ni tu la mai se swa u masa. Le asa tu so te inga i le langa o New Zealand, ma te maro New Zealand. Ko le nga wona le sa fa ia ba ai nga te fa, o ane se pa pe o me le sa ia ni fa ia na sa ni mo ile sta to marine. Ono sa muta mai le afi tu na fa pe se men to fo me le ba ai fa pe na nga no po le sa ia nga no. Ia o le va ia o le au so e. Ia o te lo fo isa fa tino le la to nga le survey. O le tūlanga fo le asisia o le ngata i fale. Ia o msalo fo o nisi tapenanga nei o le tato talinga malo. Ina ia sao mauli tūlanga fo le o ala vae o no wia. Ia pe ona tato i lo fo ia o ina se vaenga o le a no fo le tupu o Peletania pe a fio mai. Ia o te loa o tapenanga umalava nei. Ia e pawhita i leo o tumua mala ai le isi me tu lai mai le teimo le tatu talinga malo o le lato survey ia pe o le tūlanga fo le hydroclassic and survey e o mai e tangata fo e to mai whapitoa diving e lau vane o fo e modu lalo ma siaki umalalo le au ma tūlanga whapena to e ale tali tununga fo le o maua le mafuanga ia o tūlanga o le lolo wāra matangi ma teimi na ia o tūlanga ia tau me whapea, ia ele ise sio tātou mo meo whaalawalawe malufia, le malufia e tūlai mai. It's beyond our control, sometimes. Ono i Samoa le o waa le heite me NZS manawui, a o whaiai ngā ruenga mo le pui o le tātou ngā tei whale, i le ono a whiei ni sua o masaa mai le waa wangoto nei, i ngā tei whale i saute o ponu. O le asanuas furvalu o se tema e pe ona whaeloa i nisi o ripoti, na tu uai le taulanga o waa i Devonport i New Zealand le Manawanui, ma nga i mai ai i Samoa. O le tuanai o ni vai aso talu na whaelo ai le komisina o leo le mori o le whaia o ngauru o le tātou manu Samoa, i ni mori anga se lima e fiso tai, i ni ngai o inga tau whai ai inga whaasoli tū la whono. O le whai unga le asfreile na te nei na whaelo ai le laka pi Samoa, le whai ai o le whai unga le komiti whaatonu e wha malolo le tu mau pe suspend, le tofinga whaia o ngauru o le manu Samoa, le aro tau ave nei e mase mahonui swanga. O se whai unga le ato e iro le tuanai o le tolu masina, ai o lo maua pēr le totongi o le whaia o ngauru le teimi nei, le awa amatai o na wha malolo le tu mau. Le aso wha le masina fau o November le urua i wala unga o morianga leo, i le wha masinonga mau lunga. Wha lia le laka pi Samoa, e tu mau pēr o na wha alo le wha masinonga, mai le to yai se isi wha amtalanga wha lawa i tere tu ina mai lea mata upu e pe o nei lima nei o le tula whono. O so se fōa i e maua i leanga le leo isi au noma se leni aluai. O le tu e mau tino e matuata lia ma le whaafitai ma le fia, a wao le langona lava leo se tangata e lima vai, ma uti le whaasoa tau tupe. O langona i o le teitai ma le whaaide leo i Samoa, ina ua fea i leanga le leo le malo Australia i se foa i o mea whaaili, e pei o pū ma ki tara e ole le tise, wha pea isi tō tonga e mana o mia tele maru o le malo, i le whaatino ino le lātu tautua e ala i le whaaili. Wa whailo le mtanga aluenga lea foa i watau wala mai, i le polokalami o lo whaipa angai le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina ma leo Australia, le Australian Federal Police. I se sauninga na tau awai lea fōa ina mamori ai le whaafitai e le pūlenga, o le whaaide leo ma le mtanga aluenga i le malo Australia, a waa se fōa i wa whetau i le lei matapenanga le whaaide malu le malo, i le whono malo le tāng pūlenga, i a meise o isi tautua masani, i sauninga whaale malo. O le mtanga aluenga o aonga maanga nu e pito to tele whaia aonga le a avea i ma leo fisoa swani, i le teimi a toa le whono malo le tāng pūlenga. Wa whaeloa le ofisa siri o le pūlenga o le mtanga aluenga tele le malo, i le polokalame le mtanga aluenga o le whaeloa ao. E tolu se lau whaia aonga o lo ngā lulue le mtanga aluenga. Ua mai au na whaatautoa e ngā lulue le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le fuataina,
e avea ma auxiliary members po o leo fesoasoani. O i lātou umaia ua mai ona awa ia o onga sa wha manino ai, le wha tinonga o le lātou tautua. O se whainga paanga masani lea mta ngā ruenga e lua, e pe ona wha ilo ai le Officer City, le fionga e au Chris Hazelman, a wā o whaia onga foi, sa mana o mia mta ngā ruenga o leo le taringa malo, i ta alonga le Pasifika le tausanga i luafe ma le fitu, ma le lua afe se furu ma le iwa, wha pēr le taringa malo le fono malo la iti le seats, le ana usuia i sa moa i le tausanga, e luafe se furu ma le wha. E tolu vai aso le atu ua ia onga, ia maa le afe tau de leima le ofo ina atu le tautua wha ia onga wa onga le malo, i le ngā ruenga malu le malo o wā le fono a ta i tai o malo e lima sifuru ono, o sui uma o malo o le tau pulenga. Tala amatai o le nei vai o se fau, E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. O le nau whaina whaafonga le tātou tunu le te whaasalawino o tātou tala mai Samoa i le nei fo i amatanga o le vaiaso ilo nā songa fua fitu o ke topa lua o lua wha ia e le suia radio Samoa lo ngā lue ma tautua mai le tātou tunu. Tau whautanga vai e tipi o tanga vai e sona whaapoponga foi ia o le amatanga o le nei fo i vaiaso. Vi ia ile lofa maranga leo le tua ia ile maua pea o le ola ma le manosi tātou au whaingaruenga misi le tātou au tu si tala. Awala mo foli tu fata si o tātou tala mo le whaafoga mai a le tātou tunu le ngata i Aotearoa nei. Au se talia, Amerika ia maso se tunu o le nei lalolangi. Ia pei ona maua mai e le tātou porkalame misa le tautua a le Radio Samoa se furulima i vatolu amo i le nei fo i a fiafi. Ia o tātou tala lana la matanga o le nei vaiaso la mwheno te maua se isi ona whaapoponga i le tau le valu i le aso a tai au. Ma le tautua le Radio Samoa se furulima Iva Tolu Amo. A ola i whaanga soloina le tātou porkalame pe ona iele ne vanga la fiafi mo mula wafoi ona tātou se atu se momoli atu mo oe tūlanga lolo wao le tau le ngata fo lese tūlanga ua iele talo le tau mo tātou. E la matanga o neva yaso i ona whaanga solo folo le tātou porkalame ma le tātou tautua. Ea i nei musika su fifiloi mo le whaafonga mai le tātou tunu i le nei fo i a fiafi. O leo sola vai tu maulo na mafanfana polo na manulu mo tātou se fulu tikeri ia ma le tūlanga pe one le manulu mo tātou le valu. Wa ia lava ia le pua o le talo le tau mo tātou le nei fo i aso ia mai lava fo le tai au te ulu ne te munga va sola i disio vaenga o le tātou tunu. Ia a whapena fona fia le talo le tau mo tātou le so. Aso atao se fulu ono tikeri no mafanfana se fulu ba le lua lo na manulu. Nangi le talo le tau disio temi pe tai le ata ulu va sola i ne te munga ia manai au aoa. Ole a fia le talo le tau mo tātou. Aso lulu sfulfitu tikiriro do mafanfana sfulu lua lo na manulu mo tātou. Tulanga foina le ava aia foli langi le leo le talo le tau. Ile aso lulu ia matulanga pe ona ile talo le tau mo tātou le so. Sauni sa whainga balanga mo le tātou tunu o Samoa tu maulo na vevela a whaatulanga ina ile tolu sfulu tikiri lua sumle fitu lo na mawalano po lo na manulu. Palasi timunga disio vaenga ia ba to fa tau le tulanga le tano le tau mo tātou le tātou tunu o Samoa e inisio vaenga la whapena na maua inisio masele ia manao fie mamatanga fie le tano le tau mo tātou tunu o Samoa ia a pei ona report ia mai mo tātou le nei a fiafi. Se mai tātou tano le tau se vaenga ngata i fale marika leno na whainga whaiva au kilani se fulu valu minute tale valu le tai au suar ngata i fale au kilani maumali atu se fulu fitu minute tale valu ile a fiafi. O le no whanga o ne hanga le whamawina tasi le minute ta sumare tasi le tai au suar ngata i fale. Mau mali atu le lua sumare wha minute te sumare tasi le poa na nei. Pangasolo atu manu kau het sa lua sumare valu minute te sfuru le tai au suar ngata i fale. Mau mali atu le fitu minute ta sumare tasi le poa na nei. O le no whanga wha se enga muri rai pinti le whamawina. Ile se furu iwa minute te sfuru le tai au suar ngata i fale sfuru minute ta sumare tasi. Ia ona tu e mau mali atu ele ngata i fale. Ia mo muri rai pinti pe ona wha aia ile ni fo ia fiafi. Kaleno whainga whaiva langi leile so, whapenate au, whangasolo atu le solulu o stofi malanso whareile. Ia ona tātou whano no manule ilu mo le tua.
se isi tātou report o le talo le tau ia mai le tātou ofisa mai tau i Kilani longo pui ali le tātou tunu nisio vaenga ia wala ba foi le whanga soloino por Columbia mesio fufuanga ia au tātou ia lava foi ia mano longa foi nisio nei matua mano lo mai fi au mga luenga pe o masani ai ono le tuanga le aonga nei whanau ina ia ma ai le nei tamaiti mai aso mulmuli foi la nei la tuanga ia au le tutali watu fa wa onga ia male kuata mulmuli ole nei foi teusanga malo lon sai ia malo foi la lo foi na fa na upi ona ye le tuanga ile nei foi wai tembe teusanga o tanto yai talo no tabranga te falo le tanto tinu ka le no fainga favor report ya male ofisa va ita yo kilani fanga solo ia fufuanga ole nei foi ia fiafi atoa ai male nei vai aso o na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Sa ale whau tū lima le lupe. Whai mai e iai lupe i aso na mua sa whaalata, ia po lupe whanga whaua a isi fo'i tangata. E masani la o na whaata alo le lupe, o na whaalele lea o le lupe ai uu le whau o lo ono no ai le vai o le lupe. Ao la ina fia malo lo le tangata e ana le lupe o lo whaata alo. Ona au mai lea o le whau. Ai whaalava lo na lima ilunga e whaatu waila na lupe pe ato e whaafo i mai. O i e mawai le muanga ngana lea. Saa le whau o lono winga whaapu maau mai le whau. Tu lima le lupe o lono winga ia tu tonu le lupe i lo lima. O upu e lapata i aitangata ina ia whaia tū maanga le lei, ma mamalu. Leanga o lo sila mamai ta watu isi tangata. A whai o se whau tuanga o na whapelea, tau tuanali ma au tau tupulanga. Ia tau la mua o na mio pulea ino whanga whaitele. Se manatu lava ia saa le whau tu lima le lupe. O nae ai filo ai lava matangata whai mafu whaunga. I nāno whuanga. Aua ne i tilo fia pe songi tia o tau e tangata nā ai ia mio le lei matau sa fia. A whai o se tautalanga ua umi ma iwa o na whapelea. Ua o vailu peina lau saunanga i le nei vaenga o le po. Sila ua tu neva le fiafi. Ai le lei o na saa ia le whau ai whaatu lima le lupe i lau sau noanga. Ua sau fo i le fia malo lo. Saa le whau tu lima le lupe. E manuia lau whasonga.
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Whaangare tūtua le Pacific Easy mo tupe whamamori Samoa le masino ke topa mapaua i loa vanoa te oro paramanoa i whailonga tupe whaase furuta i lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou i New Zealand. Se ina whailonga se furu aso tō na i o vai aso te tasi. Manatua, o loa whaawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr e whaonga ina Pacific Easy app. E whaasau ina whailo te mihi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whaamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le aunanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whatau i mangele. Pa pēr e siria le fitu se furu o tātou la lau whaasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varu se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamomoli i Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Lewa tu lai bali tanto te mila wanti luas fulu male fitu minute utea ali tu lai fitu. Ya se bali tanto por kalame se ifantala ufam fa filwa ina ye tanto wo paanga atasi mai foi lungo le tanto por kalame bali tanto we vai vanga ile nei foi ya fia filo na songa fu mala matalio tanto fia mngwenga ya pe ona tu mai tanto fai ungo le nei vai yaso na mai fai ungo vai yaso sa maduia sa fia ioi sa lai si sa ve ualo file va moi na sama duia me mo le lo famlanga le leio le akua o le sabe ua fo riskin ki file mo riskin ki mar kupo le ves io alwar kanga kai fa yanga ia me mar fifia male oli so ia ko ki sabe ve patalo fatia Edward Tuna Lominga mata feole mafuta mai so fomanuia Edward aftele fata simai predis sovale Malolo se fumanuia faftele eva mali tanto por kalambe ia mali tutua al Radio Samoa se furulima i vatolu a mo fantalo fatu fo i le tanto tutua faftai a mosa le mafuta mai Melbourne au se talia so i fumanuia faftai ia fa mo fo sa manuia fufuanga ma por kalambe fa nga solo sa yeri fa ungona va yaso fantalo fatu le tanto tutua ia tupai matuna fautua li i talataina le mafuta mai so i fumanuia faftele fata simai tupai alo fantu mo ya na fu ia faftai fu le tua sa fiangai fu ma por kalame ma tulanga pe ona ia nai fu fuanga fa unga va yaso ia malo faftai le fata simai tinanga wang mai go kosi au Italia fatalo fantu leva mal falo malo le ngalulue fatalo fantu fo i pasta yoane tamali le pua le mafuta mai so fu manuia pasta malo lava le ngalue le yaso Allo sina ati lunga de tanto YouTube channel faftele fata simai le ngata fo le Amelia Mikaele fatalo fatu fo ia fa fetai a mosa le mafuta mai i lunga le tanto YouTube channel ya le ngata fo le tase ari papa so fu manuia tase fatalo fatu ia sepa ono fiere mafuta mai ya le ngata fo le alo le timua so fu manuia fatalo fatu fo ia Anderson Joshua le mafuta mai so fu manuia Anderson ya alofantu faftele fata simai le tanto tutua mara tato por kalamba le nia fiafi le waba ya tu afa tonu le tu la fitu afa pe yeso waso fana mo so waso so ifoile so ya watatala tu le na mo pe fa pe yisina waso fana ya bala mele ye te tanto le na tatala tu fai fo yona fa se mai lungo le tanto YouTube channel mo le tanto Facebook page le ngata fo le ya o le tanto email le on air at radiosamoa.co.nz mo le tanto famurianga Ole aso fanau mole aso so fo tuna moli se fo tuna moli. Au tele fata simai le nei fiafi alo fatele mo tau
ya le ngata fo le etuale powono limoni malor se fu manuia le mafuta mai si utu boy ka fiola elo fatu etuale fa tel fa tasimai tanto leina wa tatala mo e tolu fitu tanslima iva tolu pa marion alas fana bala soifo pe fa peole solo wa so fa nau ya mo war ngai ava dole na ai le i mai a fo ile tato por kalmo tato ya sia mo un tato wa fa marion alas so fa na wala tatala tu le leina mo to tolu fitu tanslima iva tolu fa talo fatu mo e famuina malor se fu maruia fa tele fa tasimai mangaia mangu malor ka au mana ile ta longa le po ana po yo Cecilia tuinga mala alo fatu fa tele fa tasimai ta tola ino tala mol fa mudanga das fa na soifua. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Lalai, o te siakia kulungo le tātua i meli e leo iei se tātua so whanau e tasila u whamurianga le iei i a au le aso walu. I aso walu tai au. I ono wingana le ata ati i se iau lia le aso tai au. Le aso le aso fitu. Whantalo whantua Elizabeth Sarah Leipen le mafuta mai Brisbane. Malo se fu manuia Elizabeth ia. Malo lava le whatasi mai. Whamumofo inasa manuia u fufuanga. O le fai unga o le nei fui vai aso fa taile va mai le tātou por kalama ia manatu foi na manuia o tau nai Brisbane ia male no pia i foi le na foi state o Australia ngalwafi la pepe malo se fu manuia ia le lava foi e manuia fa taia ngalwafi io lava si me ngoi ngoi Cecilia tunga mala a me ali alo pulo malo se fu manuia Newcastle i Australia fa talo fa tu fo ia e seta tango moa malol se fu bruia fa tele fa tsmai ele nei fu vanga ole a fia filelei ava pena fa ilonga le solo wa so fa na wa ngake pisi ya mai le pulenga mala fengalenga radio Samoa manuia telo tu wa so fa na ma so soifua a mese nei wo manai pa anga le mafuta mai ele tanto por kalambe le nei fo ia fia fitantiana o e lavo fungala au io akova ia le mi wo fa kusa ia oko o ko fungala au e fa penga onga tupu e le tele o tai au ia mafelesi le tele o tai au ai mangu ila wauli mane fiafi patalo fatu ya tai Parks le mafuta mai fa mai o shona tina grandmother a toi le solo na ivas furma le lua tausanga a la fai mai o la mafai le lo matua na savali no winga pa fetai le fa nau Joy Parks ya lofa tele mo o whaftaile a lofa il matua malo le tausi matua ia le mai tau atu ivas furulua ia tausanga le soi fu o tina ia ale fa me mfaianga sa vali le lo makui longa poku longa winga o le makui malo sia le lo makua so longa winga ka mai tasi le tinganga lui maru o mele le kako o ki ngā lulu e makama ngā lulu e makua mālolo sia. Maru e tele leiva sifuru malilua tausanga o siutua Joy Parks, whaaftaile whaatasi mai. Ia, talo le tua, tue mou nisi tausanga se tele, ia mou siu tina po siutua ile nei fo ia. Fiafi Eric Lassie, malo se fumaruia, e se tatango moa, alofantu, ia male tanto por kalame pe o nei iai. Ia neta tuli au pupu mai lanta, malo se fumaruia mai West Auckland. Ya Eric Lassie le ngata fo ile Leonardo mapo sua heiso mano se fo maruia fatel fantasy mai o le fuala au sa te sia uma falfal o le ualia ina ua mi le toelau le ai se fai lo taua pa una vale tua Mano le moa whanua, sola i tai le moa whanua.
sa tu ile vai lua mai mo matangi Ako ai fo ile la ua tu ile vai la sami maela Ola ku pele la uma amora Fola ua tu ile taita fola Esi a uluku esi ile la lelei Se foia la tifina io na ponei Ai te fa ai na oe Ua lai no fa bene Ele rosa a fai de amor sei O le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau betolo e le o toe umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neito sanga whaia mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le ama o le whailonga o te tala tau banga le taimine nei whangata video se las tofis fulo ki topa i le iwa le tai au whailoa whailonga i le afara se fulu lua i le awauni o le aso lava Whabore bole e na o videos at a mighty taito tasi. But we are telling a lot of mighty mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Tasi lima i watolu amo, Radio Samoa. Luas fulmaritasi minuto na tale o le tula valu male tanto proclame fanga solo nei fiafi nei au fa silanga le tonu mai tau ya ona fanga solo folo le tanto tu per masaniai team no excuse sumpa talo fa Samoa mana tu le tanto sumpa le team no excuse fa ile ya stofi uma per masaniai Patanuina le pe fa ile Omai Otara Music Center ile taulanga fa tawa Otara ile afalono le fiafi Ele se tutongi o le nei sumpa, sumai tanto fia ma whamarustino whatasi, a wale tanto soifua maloloina. Maua le tanto team no excuse le tuatu siono panselau i lente Christian e Otara, pe ona masaniai. Mau filfili ma le tusi o le songa. Awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa, whatasi ei ma le lolo mingo le vau filfili. E maua i whalupenga o Samoa i sisifo tutuila ma manua, o nisio tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawhai oi o le matai i le whainga o le whaalawlawe e pei o le whaapoiponga ma liu o le susingo a inga whesila whainga o paolo si i whaaloalo whaalangingo e kalesia ma le telo le ngangana whaalolonga fitus fulu tā lalo na tau. Na o le official level Radio Samoa le tolu pa tolu ona Hopewell Avenue i Manukau e mawai e tātou tusi le nā mo nisi i whaabatalanga wala au le lua no lua tasilima i vatolu lua no lua tasilima i vatolu pe tanga iane i le shop Radio Samoa.co.nz whai mai eisau oka. E le o toi umi ai o le aso whaapitoa le whanau le lotu a tamaiti whai ia mama te pu e mai se video lautau loto po lau pese
o na lafo mai lea le tātou website Radio Samoa.co.nz o lo i le link e lafo mai e lau video ia aua i ovatu ma le 3 minute le umi o le video e tele ana reaction i lungo le tātou Facebook al Radio Samoa o le a maua le whailonga ua tatala le tauvanga i le teimi lava le nei. Whangata tātou video si le aso tofis fulu o ke topa i leiva le tai au, whailonga i le sifuru ma le lua, afar sifuru ma le lua o le aso lava le nā. Whaamole e na o video rava tamaiti tai to atasi. Ua langolango ina le nei whaamole company nei, Moana Rentals ia ma le Moana Connect, ia pe ona iai ia le tātou tauvanga. Atas Travel, tawa Sina Trust, ia Emele Palamo, a Loan Market, ia manuia tele le lotua tamaiti le nei fo i tausanga. Lai se tātou whaasilsilanga mafutanga mo taa. O le ata oto ia whai o tailo loto, o pa ia mau sa Samoa, le nei whaasilsilanga e whaasino tonu i le mafutanga alo matama whanau o siu tātou nupele, o mo taa i au kilani ni usila nei, ma pito nuu taula lata mai. O lea ua ta oto le lafo lua le mana, e ala i le wha moe moe o siu tātou nuu i Samoa, o lea ua talo atua i lo o taupa ia, ma lo o tau mamalu ia fia maua se tau fina ngalu. Wha malemole, ta ua tele lo awai mai, no foanga e whai ai, valu sifuluanga i le valu sifulu malelua Riley Rowe i papa toe toe, aso to na i se fulmariva o ke topa, e leitu la tasi la woli. Tala soifua i le lofa maranga le leo le tua, tai atu lo o tau soifua manso matuola, i le naso ua saunia fo i le laulau ma le mafutanga, se wha malostino, mo le naso wha teitele, laulau, mafutanga alo matama whana mo ta ai au kilani, ono sei nia le tātou wha silanga le nā. Lai se tātou wha silanga fasta supporters e au kilani New Zealand, e tū manu ai le tū longolongo, le pa ia malmamalu o le tātou mafutanga i ona muli au ma whaalupe, whaafetai tele i le whaatawina o tātou tickets ia malaulau o le tātou whaamoemoe, o lo manei, o lea ua tele i na maopopo mai se leni, ai ua toe tu atu le avanua mo i lātou, ia sāwala au mai ma whaafso tai mai, o le aso lua sifulu ma sine sifulu, lua o lua wha o le a toe wha maopopo ai le se leni, o le tātou whaamoemoe, ma whaangatai loa, ona ua ova i le lua masina talu ona tufa atu a tātou tickets ia mo a tātou laulau. Whaaftai telo le tete i whono ma le laulau, wala au le telefoni o le olua tasi, olua ono, fitu o i wafa. Olua tasi, olua ono, fitu o i wafa, i le ava ma le wha aloalo. Nei e tātou wha silanga lana lau tanu mai e tau le nei fwoi vanga le fiafi ma le tutua, ia ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo, ia pe on masane i le tātou por kalame, e inisi vaenga te fia maramla mai, ia nei e tātou wha silanga lana, ia e mawhaiona e vala au mai le tātou ofisa, i le lua no lua tasi lima iwa tolu, lua no lua tasi lima iwa tolu e whapena, ia ona mawai, ia nisi vaenga molo fia si la fia, ona ia tātou wha silanga pe ona masane ai. Fatalo fatu mona e tanto paanga Cecilia Tungamala si tolo milo malo se fumanuia le ngata foilea ia o le anto umalava pe ona iai sina leo malo se fumanuia fa tele fata si mai ia mau tau malava lo mau mali tanto por klame le nia fiafi le salio tonai awangi mai le sau malu Tasilava lo ufa amboe oe le lalo langi nga e wana oe dio uma fau nga au lava lo ufa amboe
mau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paula valo fa moe moe o oe e mo o mia oe Le sali o tuanai nisi no fatunga mo tātou le nei foi wanga le fiafi ioi le o vai aku a makonga pongi mai le fiafi e ama le tautua le radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mofa talo fantu se o sani a ta sesa le tonga alo fatu so le mafuta ma le tātou tenu Samoa alo fatu brother fatu fatu se mai ngaka ma le ia se ngalua fila au pepe Amelia Mikaele ma no se fumaruia alo sina atis ya mai la toba le mafuta mai le tanto por kalame ma le tautua ya ta fa pito tu nei pese mo to uma lava fa pito mo se uso ya ta se le tonga po fese mea o au sulu solo ai langa tamai ta vale kami solo lalo la au ai le oso e lungo le awala ana vantuzo after vata simai lumana ya sang tanto fa longo atu tamai ta ya mantalena asuao
Samoa. O le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fesoasoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fiai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tulituli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tulituli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Samoa, kasilima ivokuru amo. Lo tula manitato te mili wanti watato no le tula valu fatasi me forsunga fa fenga pasta poni fon de tibo de tanto por kalame o le tu le upenga ile lo loto me le usima ir fa fonga e se fa poponga le tanto por kalame le ne fiafi. Ileo
vi ia lava oelo mātou tua nei fiafi, vi ia oelo mātou te mā. Mātou te whawhtei atu ono nei fu i aso mātango fie, aso manaia o mātou maua. Wa e whapopo mai aso lo mātou wola ai fo im whaia mātou ngā ruenga mwhi au e peo na māsani ai nei aso. Whawhtei te lele tua, vi ia lau swafa, mātou te vi ia lea, vi ia oele, iupol nei pese mātango fie e peo na usuina. Ele lei oele tua wa e whaamavaulava lo alofa mātalasi. Haftai le nei aso i le tele au whaamnianga na e whaamni ai mātou. Mese lava le ola. O le manuia o lau whaamalo longa ia i mātou. Lau tau singa. Mai lava le tae au si o mene ni fiafita mā. Mātou vi ia lo swafa. O no me silisili ma mea mātango fia wa e whaia moi mātou. Moni lava le tua. E mātalasi lava o e whaamavaulo o lofa ma lau whaamaoni. E le lei o e le tua. A wa o tele na wā. O mea mātango fie, ma mea lelei wa e whaia mō le tangata. Vi ia lau swafa le nei pō. Mātou whaapatei atu ona o lau whaamalolonga i nai o mātou tangata Samoa. E maise nai o mātou tinamta mā mātutua. O mātou maua lau whaamalolonga i le ngata o le tino ia ala mawhauwhau le nganga. Whaapatei ona o le swafa Yesu, o le swafa e malolo ai mātou, maua e mātou le saulotonga. Mo ai foi le file mu mo ai le so soni ala le mafuteino i mātou e le nganga i aso uma mai se foi le aso le tua vi ia lo swafa ia e mātou te o atu foi ia te o le nei polo mātou tua mātou te wala watu le mano lo nganga fau se e fau mai foi le nei polo mātou maftanga o le pol klame o le mātou tel no ai foi lo upu fa wina Mātou mana o mia lama o eta mai te whau mai me uma la mātou whaia nei pō. Whaia me uma lama le tua i le teita ina lo nganga pa ia e mātou loto o mātou mafu whau o mea le a mātou tala no ai o mea le a mātou whaia o upo le a mātou tau tala ai le tua ia whaia me uma i lalo le mana o le whau unga. Wha malunga lo nganga whau le nei pō e manui ai me uma lo mātou tua te talo ina ia alula upu male mana. Yo o atu le atua i loto mwhina ngalo o tangata le nei pōla upu o le mta upu le amatu talanoina le fiafi le atua wha moe atu le nganga o la wafio te fisoso ni mai me uma. A mai salava mea matu te le yo o yelo matu i loa malisi le fia talo le atua ia wha au i me uma lava a mateina lo nganga si o lava ina whai wina le matu mta upu le nei pō ia tu maupea le vi inga ia te oilo matu tua. Nala mātou te talu ta mā. E ala atu ia Yesu Kiriso lo mātou li imo lo mātou whaola. Amene. Ea, si olofa, ta alofa Samoa le, la tunu pele le fiafi malole, so i fua maua malalangi mama, pa ta alofa atu le pa ia le silasi o si o tātua tunu. Ea, ua, te itai mai fo ia le atua lo tātou, hola mal so i fua. Fai fo na tātou toi maua nei maftanga mātango fie, wha wawina i pēl tātou maftanga o tātou Paul Klame. Por klame masani ia son fu te tasi il ta valu tu tu le penge le loto ia le fu tatu mafuta le po na auto ona ne poni fonti ia le tatu tel no fo ile fionga le tua me tu fa ile upo le tua mai fo ini fa mal si au mai fa mnianga fa le nganga ia mo o e mau ina ia so sani le tatu sa le vali fa le nganga ele nei fo i vai tau so i fuanga ia e whata alofa atua i la silasi o si o tātua tunu, a mata malai fo ia au na ia le tua, ma uto faltua, ia e le ngata fo i lea, ia o nai o tātua tina mata ma tutua o whaia le whaiva o le talo, tā pua i mai fo i le al whaiva o tama whana o Samoa, ia mai se fo au na le tua i ngā luenga o lo whenga iai, whaptai a la uto te talo, whata alofa ati a te utou, tina mata mātua sina le pō, pata alofa inisi o loo whaafonga mai tono mautanga se ngase le tātou Paul Klame, ma alole soifua maua, ma alolo nsai, alofa atu le atua, ia pa i atu le mana o lana wha, ma alolonga i atu oe, ese fo ini maaftianga o le tino, ia wawe fo o na avelo moenga, ia ma langa le vi inga e wha fo i le atua, e ala i lana wha ma alolonga. Le whangarina fo inai o tātou usum tu wha fini tono whalpui le pō, ia vata alofa ia te utou, ma lolo msai, ia whenga i fo i ma tulingo wa salanga wha le malo, wha manu ia atu ma fsosini atu le atua malona nganga ia te utou.
Talo fa lau whenga luenga le fiafi so se meo e ngalua le fiafi tono fa whenga luenga tono mauta malawa lenga te fo leo lunga o tele talo fa ia tu tope a fa o to nga lue ia fai fo o ki mailo le tio e lunga o le al tele o lo e malanga ai le fiafi e fo fuanga fo e o le nei fiafi talo fa tu ia tu le nei fiafi ia fai le mu e ia sa nga le mu a ia lunga o le tele le fiafi ia ia lofa le tua ma te iatu lo soifua e mauta malawa e lona file mu. Ta lofa whaptua i le ia malo Samoa lo ta ape nei fo i ke lope lo tātua o mawai. So se atu nu o lo e mafuta mai ai. Ta lofa atu i atu il nei po il swafo Yesu. Malo le sa ili malo. Malo le ngā nulue. Alo fo i le whenga i fo i matiute mawhaiva. I nā fo i atu nu o lo tau hao maumana no fwai. Ia anga le leile tua. Tātua o mau ne tunu sa ile le mnuia. Ia ai talalawa le whamalama ma te pātu i sio tātua tunu. Ia o le mea sa tātua amata mai ai. Tātua iai mau ne tunu ese. Lofa le tua. Ia so ni atu mai whamnuia tu sai malo tātua o mau ai ne tunu tātua te iai. Po whelava la se tunu o lo e mafuta mai nei po. Maisela fo sio tātua tunu pele o Samoa. Ta lofa ia to nei fiafi le swafo Yesu le tātua li. Ia le whangaluina foi nisi o hasia si mai tonu au kila nei ona o fontanga ia o whalawalawi foi o nei soifuanga pa ta lofa ia to e le swafo Yesu. Ia fo steimi tu itali watu e ainga matunu o ia ono whanga o lo au mawai lofa le tua ma te iatu lo to soifu. Whatanuina foi fufuanga me omolo ia tonu au kila nei. Ave vo stay mo mol nei to e fa fonga mai el tatu por clame le tu le penga le loto stay mo mol nei ta lo fa to ia to nei fiafi le swafo Yesu tatu li malo tatu fa ola ia ta lo vo sunga ia sa o lo tu mo fo nei fiafi ma lo sa ngului fa manuia e asau male ainga le tu ia te ia fa manuia me oma mai sesiona ainga vi le li ia o le nei foi po le tatu fa wau ele tātou mta upu e peo na wha solo mai e le nei fiafi. Leu tātou i tonu lava e le afa o le tātou wha solonga o Paul Kalame o le eschatology ia po Paul Kalame o mta upu muli muli o aso muli muli o Paul Kalame le tua a mata mai lava e le aso le sitianga o le ekale sia. Ia pe a whaia te tonu e le sitianga a whaia te le tonu ia pe ese foi se teimi e te teletono e ia alu resi tianga o le ekalesia po la upa ia a Yesu Keriso lana ekalesia ia ele se faina ai o le au ia tupea ia le tātou mta upu ia ele mea lo fa pena ona lilifa iai ma teletono iai ia le fai au le fiafi ia a me se fo nisio lo iai fatasi ma awai ele a wina o nei mta upu a me se lava o lo tātou teletono fatasi e le siitianga e alu isi taimi luma mai o le taimi o puapuanga mamafa meise o puapuanga o taimi o Iakopo ia po le vai Yesu sa muli muli o valo anga a Tanielu. Po whelava la e te teletono ai po le alu teletonunga e sel manei a tātou fitu whae la se meo e loa le a fo i se mea ua iloa le Paul Kalame ia whasoa mai tu wha mai e leise a whaina e whamanuia le tua i se o tātua tunuu ia mai se la tau e fia e le whalongo mo fo i nei i mtaupu whaapol kalifa e la maneia o le yeio le avanoa e talanoai ma whaamalamlama atu fo ia ni mea ua o ia i le loa ma le malamlama ia atu i le tua malona nganga pa ia e whaia le ngā luenga o le whaamausaliina le conviction ia o lo loto ma lo finangalo ai mau tutua lo finangalo ma lo tel tununga le mea o nai mau tutu iai pe a fai e le ai se mawhai ai ona tu e suia so po lea e whapena lava le soifuanga ma le o langa le tūlanga o le o langa tel tununga ma saililinga o whātua tuanga e iai lava le mea tel tonu i el tingata ia ia e fo ia nai fesili na watu le tatou ia pe ana batu fo imfai lo atu ele o tafia la val numero al telefoni al vai nei
mai se vol tātou e meli na lawa e whaanga mai e nisi pe ai ni fisili e nei tātou fisili na watu o le ponifonuti@outlook.com pe a whai o e fia iloa mo se fisili la ho se meo e fia whaasoa mai ai so foi si le fia ia le pe a watu ina ia po le walau mai vol tā telefoni pe text mai foi ia e le tā telefoni ia e whaasoa mai ai ma tā fitu wha ai pe walau tu foi ma nei foi le walau atu tala no ai ma fi whaasoa ai e le fionga le tua wai le fi naule ia au na le tua e le fi naule whanau le tua e le tuspa ia e debate e whaasoa ai ma whamal mai fo ia la ngona ma manatu ma me pena a fi naulo ia wale le loa ia e foi la nai fisili e ngata foi nai manatu ia e wia fo ina leo ngatasi nisi o manatu na mai e misi lava o text mia text na mai e low lava tel tonunga ia e fa malulu tu fo ia tali tu fo e tau fa pu mai ia ma vili mai ia e son ponga ia nai nisi o malole tunu ele o fia vala mai ai mai text al fo tuanga na manai a umila umta upu pe te lo fo e ese tala ese ia manai al vala mai fa so ia pe foi se kofi se mea se le manei te lia lava ele foi au ia le so se awala me foi on fitu fai me fa so ele finau ia pe foi po isa ia le alfa so is visili tolu ni visili na ofia o mai o ni visili sa vatu na watali atu ni visili pe te visili nei o na watu tato imeli te lona wa watu tali au te lona to respond mai a mania le tal no la titia ya walanga tau wa mai po le fata funa ina o Jerusalem ele ti a fitfulu le tusi a matai o lona tau lusu mal falo foi po suma le lima po le fata uina le nao valo anga po upu yan tau tala Yesu le matai o na lusu mal fa foi po suma le lima le na fata uina le ti a fitfulu al visili lea ia malesi la vaenga al visili po le atonu lava le taimi na whaataunu ina ai le mea le tau o le mea inusia ma whaatafuna ina the abomination and desolation when was that took place or when will that abomination and desolation will be fulfilled or fair ia po o mo fo no whaataunu ia pe le whaataunu ina foi lo inga la tai pipi fatasia ia fisili e lua ai lo te tonunga ona foi o le valo anga nei i le tulanga o le me inosia ma le fatafuna ina o lo fatatau tonu lava i le malu o le tua e le mfaiona talano ese le vaenga le po upuia o le abomination of desolation o le me inosia ma fatafuna ina ele o ina ese maile a fia ai o le malu o le tua walana fo i o lo iai me ele lea o lo iai me ele fatangaina e tu sa mo le tu la fono i uteia e iai me matanga ua ave iai ele tangata i tutonu o le fale o le tua e fo la ngā so ui mo muatu i ona tu atu ai lea i le fisili i le autu o le fisili le vaenga mo mua o lo wingala o le mele o le inusia ma whaatafuna ina o le mea e whaia e le tangata whaamaua lunga ma te tee i le atua i le fale o le atua po le malu o le atua e eilani o nata na tutupu mua ma meo types na tutupu pe i fōlinga mai o le nā lava ua whaataunu ina ai ai lo del tununga i mea na tutupu mua ua na oni ata e whaavavala mai ai le autu o le mea tā ua lava ma le whaataunu ina tonua o le mea le tā o le mea inusia ma whaatafuna ina i se taimi i le lomanai o le winga la whamtalanga o le tausanga e 5 toluiva PC
na valo ia i e Danielu upuia. Danielu al tangata na momo whaia upuia. Na ia valo ia ina ai i le tausanga lea, tausanga lava lea na umai fo i maleolo o Danielu. Ai na ia valo ia ina ai le mea o le atupu. Na lai whaamtale ina mai i le Danielu o lona mata upuiva. Winana i tau ai Danielu. Ta upuiva lona whai upu lusu mal valu, a lusu mal fitu mal lusu mal valu. Mai o le ai loa foi i le malu malu o le mea ino sia ma whaatafu na ina ai. Ma te ole la, e ele type, e ele mea na tupu e fōlinga mai a o le whaataunuina le nā o le valo anga Danielu. Ai le ai. O le mea na tupu, e ele tangata e no ia Antioka Epifania. Lena uta ua fo le vaso le ntene. Ia leana sauli tausanga e tasion fitu PC. Se tasio tai au Alessandra le sili. O le tupu lona whāpa o le lona lima foi. Ia o le si tai au Alessandra le sili leana i le pito i lunga i Suria. Ia o le au ainga o le li fole le o Selikusa. Mai to whā ia tai au Alessandra le sili. Ila le sa wole tangata le o le tupu na ia whaia mea mata ngai le whale o le atua. Leana sau ma mai puaa i lunga o le malu malu o tutonu o le whata whaita ulanga o le ale tale ia ma whapena o na whai ele tupua o eleni ngo ia seu Olympia le tupu to ina lea po le Godfather leo tupua o tua eleni. Le li lea o seu Olympia. Ia ngai le Olympia, ia wa eleni lea isa wai ia le Olympika. A mata mai e ina le Olympika. Ia o le whaai o le li le o seu o le tua lea. O le winga. O le Olympika lea e te vai le taimine. Ia o le Olympika na a mata mai mea whapau. Ta longa na whai mea mata ngā ma mea na amata mai e le mele tutu mai foi le afile te vai e le Olympika el temile na tutu mai luma o le ale tale o le tup o le atua le o seu e tutonu e leli ia na asina vai ngol history nga vatu mo lo si le fia le te vai le afile ia le afinga amata mai e nga luma o le foi o le ale tale o le linga o seu ale winga la le vamtalanga o e tolu se lau fits fuluma le lua te usanga talon valo ia Danielu. Ai Saul tangata lea. Saul tangata lea pe fo linga mai a o ia moni lea na valo ia Danielu. Ai le ai za. Langan ngai valo ia Danielu ile mta upu la vanai. Fa mai ole o ngā tu tonu ngā le mu foi. Ole vai so sa moli muli. Ole a fai ele fea ngainga ale tangata lea. Ia male au pa ia po le nu o le tua. Ia ai mataulia, e lisa mea whapena na tupu ia Antioka Epifania, e mo ina sau au mai mea mata ngā, whai lea tua o mai lea alitale o le tupua lea o seu ma whaifo i eita ngata mulmuliane wha mai o ia o lea tua vaia, le li lea Antioka, tau whai whaifo i eita ngata i uteia. Ia o le Antikeriso, le ata o le Antikeriso, o le tangata wha mai o ia o lea tua. Aile o le whaato o toanga lea o le valo anga Danielu, uno winga, o ngā se type, o ngā se tu ainga. Ai le mea o le atupu le lumna, ile au mal teimi nei da ele tupu le mea lena valo i Danielu. E tupu i to tono o le vai e su sa muli, le fitu tausanga lea tatu te tau so. Le winga langa o le abomination of desolation, o mea wa ave le tangata, te i le atua, te i le nuo le atua. Ave i to tonu o le mea i lo i ele mamalu le atua. Te o mawhai e sui ai le atua, i a te i amwhamau le atua. Ave i ai pua ama mea ele lea ma mea mata ngā, e osi ai taulanga i tupua, a o le fale o le atua. A o mea la le entalo no i Danielu, to a tupu, i le lumanai, it's yet to come. Le lava i le tupu, o le Antikeriso lea e saule, lea tau o tu se whalinga. Na o mai foi lea i lea foi le melea lea saule fisili le i le e winga i le ti afitsa fulu. Te ulia na malo i a Yesu, i le sau o le
o le foi o le Angie Keriso ia po le me inosia faatafunena na le foi po suma le 5 le mataupu e lu suma le fa e mataulia fo le fesili a le auli e so o Iesu e tolu vaenga o le latu fesili na fesili le amataka lava o le mataupu e lu suma le fa fa mai po ani po a fea tupu ai le mea lea le malepe o le malu lua o le fesili o ani failonga ia ma le tolu le fesili o a fea le iunga o a fea le iunga o ani failonga o ilo ai loutou e fio mai ma le iunga o le laulangi o le tele la o le tali a Iesu ina le mata upu na lusu ma le fa na tali uma a Iesu fesili nga tolu o laulinga ma lo latou le iloa nanga ngai expecte e so o Iesu ia Iesu e vave ona sau Iesu e faile malo i le taimilea ma faa umai le lalolangi faa umai Papelonia faa umai Roma malo ia le nofo kolone ai ia Iutea ia Israel ma vave ona fai mea ma faa tu lo le malo ai le ai tali Iesu tali i le taimi to tonu o le au ngā tupulanga e wa ai e o la tō mata. O le a ma le pe le fale le le no fai atu i le lo, a o le lo i le i o lunga le maunga olive, ma ko fai le fisili i e lauri, ai o lunga le maunga olive kilo mai lano le malu Jerusalem, ma fito a tali e ngal fisili. Tali la Iesu, a o le ima vai atu le au ngā tupulanga, o le a le tu ti e le si mai lunga le si mai luinga, o le whaatau nuina la le ti a fitse fulu. Valo ia Iesu i le ti a tolu. Tau sanga lena maliwa Iesu, ia whamaisi o le tolu lua, ti a. Na whatoa whaatau nuina le melea, ina uma vai le si tolu sufit tau sanga, a ua mafio Iesu langi le tolu. Lo inga le tolu sufit tau sanga nga ua atoa le lea ia ile ti a fitu se fulu, lena sa waitito o le teitai au Roma. Maia whaatau nuina ai le melea, o le ata foi. It was just a type. It was just the introduction. O po o se mea whaalia mai eile le ata. Po o le whaata i moina o le mea moni. O le atupu foi i se taimi i le lumana. Esa, lango le tele o tali Iesunga. Ngai ei tonuna. O le tali Iesu mai le taimi o lona asesione. O longa session po lona fio de langi. Se ia o mai lava i taimi nei, e o atu i le aso e toi e fio mai ai. Ngai tali Iesu, auto wa ai ala me nei, o ma fui o fui lele o wha mai. Mea uma, ngai tali Iesu nga, whailonga nga, lea e tātou te wa ai e le taimi nei mea na. Ele i o le taimi e mamawhai tu tonu o le fitu tau sangale. Tali uma la Iesu, fesili e lauli i e tonu. Ma le unga la le lolang. Langa o lai fisiri lauli e le unga lolang i whape ai e vave no o mai e vave leu sau Iesu, vave no fai. Amin pe atu e fio mai to e fo i mai Iesu. Ilona to e fio mai. No ana maliwa Iesu to e tu mai, sau loa whaka ungu mea ia, ai le ai. Lai tali Iesu e le o le taimi le nā tutupu. O le lumanai. Ilona fio le langi, to e fio mai. Fato a tupu le mea lea e tau ole. Abomination of desolation. Le fu e va ai tu e ya ngai ile luma nai. Lu inga la wanga aseata le meleng sa wai ande tioka tusa o le valo anga Danielu. Wana aseata fu lenga sa wai tito il valo anga Yesu. Nen sa wai tito su sunu man maru ele ai foi se vai Yesu sapo se meng tupu i se meka o se o ngā tutonu se vai Yesu sanga fai ese fea ngai ngam. Ele ise mea wa penal te mi fo tito. Le ai. E fato a tupu a me uma i elwa i o samul muli le tatu te va ai e lumanai. Pe a alu si tiang. Fato a saulolo le fito sanga le. O lono wing. O le fisili le na sa upo o le taimi la na wha taunu inai. E ilu tel tununga. Wa ngā o se mea na wha taunu ine le taimi le na e a mai e le ata o le mea o le a tupu. Ile lumanai. E o le lumanai a le vava e ile mea tonu lava e tau o le manufeai. E sau ia. E whaila na pule sawa. E te te ile tua.
mai e toi avatu, mea ele lea ma mea leanga, i te tonu o le malu lona tolu o le atua pe ato e whaia. O te tonu o le teimi le o le file mu, le afa mo le tausanga. O teimi e to e whaia ele malu, i lo ngā te tonu. Teimi le to e whaia e sea, kawa uma i le whengainga o le file mu a Israelu, ma le manu whaile la sengi. Whengainga le tatu tau o le whengainga pepelo. Whengainga whamau le whengainga file mu, a le whengainga e pepelo. Whengainga le ta ue ta ni elu, le mta upu na iwa lono whai upu. Luas fulu ono, luas fulu fitu, luas fulu walu, whamai e o sia fo i le whengainga ma tangata i tō tele. O le whengainga Israelu, ma le manu whai. Ia pole antikeriso fo. E le tupu, i le lumanai. I le lumanai. O ina lo lea o le a whaataunu i na i fo i le mea lea e na ta ua Yesu i le Mateo le na e lua se folu ma le wha alo no whai upo e su ma le 5. Mo na seata lenga sa wei tito, e seanga sau tito, sau tito susunu, sau tito whaile, whasinga tele ma, alu ele te whata ape ele nu o le tua, ta lepe lalo le, e le malu, e mese o pā, a ele e ini whenga inga sa ini aina, ele eise mena whaia. A luinga le tatu te ilo ai zum tua whawhine, o mea o nei walo anga a mata mai a ele 5 tolu iwa, ele teimi o ta nielu, se ia o lava il teimi e whaatino moni a ile melea, o le teimi e sau ai le antikeriso le e tātou te tala noa ai, il tātou mtaupu, ile lumanai. E imen whaatata mai a ile teimi le nā, e mantau lia fo ila, e o mai la ili teimi o Ioane la tangata muri le tātou tala noa ai, le na ia valo ina le mtaupu sfutoru, o le tusi whaalinga, nana te valo e ina aile, sau le tangata la leo le antikeriso, ia po le manu whiaina e whaingo mai ina e Ioane. E lua manu whiai o lo tau e Ioane ina, tō lua lauri, tasi le spirit, tasi le nganga, evil spirit o le a watu ia i lato sifi oi, o satani, ia po le tarako fo, e o mai ele tō lua le e whaamua mai e. Tēne fo tō lua lauri, o le unholy trinity e lauli, e whakakusa, ka voi whakakusa ma le holy trinity e le tua le tama le alo ma le nganga paia. E tōlu foi lauli, oi, o satani, ia pol ka lako sifi, tama la na, ia o le antikeriso, ia po le li leo le asaue. Tai pi e acta mai na e pi o le alo le, tai pi o Yesu keriso. Le profeta pepelo la, o lonto o tolu lea. O ia lea o le asau e mua mai. O le ana whaia wa venga mtautia. Tai pi act mai pe o le nganga pa ia. Wawai ai. I mea te Apollo o le a. O lona toi teimi, o lona toi awanoa, wo e loa. His time is coming to the end. O lona teimi, o le amtua sawa i o ia. I lona malosi ato toa. Ngā lai walo i e Ioane ina. Le sau o le manuwhi lea. Ai wha mai fo isi o man whatau nu le centuri mo ai lo tel tununga. Ele i whatau nuina. Ona o le teimi o Ioane, o le teimi o Roma, le nā. E na tūla i mai ia le tangata o le kaisa o Roma i ngoi a Tomitia. O Tomitia, e le teimi tonu ale na tusi e Ioane, le tusi i le motu o pātamo, le tusi i le awhalinga. E ui o Timotia, o Tomitia le tangata le ntula i mai le teimi lea. O le lalolangi Roma. O la lava e iai le malosi ma le fefefe o tangata. La la o mai ia i ngale le mateutia, le bad influence o le kaisa e ngoi a Nero. Nero fo lea na tula i mai i le vai teimi o le 5 wha tia. Ai umalan no fo inga i leono valu. Tangata pito sili naunga le anga o mea tau o emperor po empire roa Roma na iai. So, o tangata na, e va ai e tangata e pi o se manu fe ai, nga tanga Nero. O lo fo ila Israel,
e va ai loa Israelu le sami e maka fefe ke le Israelu le sami me vanga afa nga i ane upu ia le sau mo le sami lango Israelu e mata fefe le sami ava Israelu tangata i tei le sami va ai tai le pau mai male ululi mai utai kai pea se manufe ai la le ai sa o le fefe ia niro o le sa wa niro e le ngata la niro ya le fa so longa mai la o le si o isi awali wa yeisi fa so longa mai nga tupu ai ti ngale to tele yeisi o li putu ala to no fo inga no o matu niro tangata ngo ia kalpa o otho o viteliu o tangata o Vespania o li nga putu ai to no te usanga ma sina valu na so o ya fasioti lesi e o tu ala uma vai la pe tons fulte usanga uma vai tu la ulia tons fulte usanga talo uma vai tu niro uma niro to elono valu ia amatolia ole fia ole iva lima le tu si e Ioane lan tu si ma vai lei e o tu ale te mi le o Ioane o tu la imaltanga tale o tomitia te au romana o la vai fe tangata ia niro ile le moanga ngana fa mai e toyola mai niro e toitula i mai niro fa mai e fake fa mai e pepelo le pule o lola wana pule a niro lona e pepelo le otio niro e el teimi e toitula i mai ai le fula mai ai Ioane fa punga ia ile a fo ile man ai na foa mai toyola mai me mo e mai eko mai fa punga ma tulanga o me sai ai tanga te uteia e pi fo Ioane o tanga te uteia ile pala ai mo le fefe te mia o mai ai te mio Ioane o tusi le o le mela le o le pi influence pe ya faina e fo ya fa punga ma upu lo fa nga Ioane e fa nga ile a fianga le a fiai le lo langi il na vai te mi a meso tangata Israel ile mate tio tangata Leoniro na fo la fa ai o fo ya tusi mta po suma le tolu ile atoanga o le ingoa o le tangata. Atoanga o le ingoa o le tangata. O le no. Ai wha te tau le sifile o niro. Ai le lau whai tau atua ia upuna. Whai upu e sifulu, mta upu e sifulu tolu alono whai upu. Ai sifulu male fitu. Whamai ina ia le mawhaia o na se tasi o na whaatau mai pe whaatau watu se tasi tau lava o e wa iai le whailonga ale manufi ai. Po le ingoa o le manufi ai. Po le whaitau a whai o lona ingoa. O le mele nei wa iai le poto. Tau o tele le poto i lo ai tātou te malamalama i le wingo upu e whamai e Ioane. Le ai fefe i tātou le numela ono le taimil nei. Se ai le ingi ngā me whapenga. Ele a fai o e whanga ule aso ono, masina ono, tausanga tasiva ono, o e ke fefe. Ele ai ama se mea po pole e fua tātou le nā mea o whaatangata Kirisiano o whao le ina ma whtaita ina le nganga pa ia. Ia, pe ongo fo ele leisengi o lau kawale, o ke pole, o upu ia mai, o upu le atoanga, o le ingoa o le tangata lea, whamai. O le nei foi, ia e mafo fau, think, ina whaitau ia i le whaitau a whai o le manufe ai. Awa o le whaitau a whai lea o le ingoa o le tangata. Whamai o lona whaitau a whai foi, e ono se lau ma le ono ngā fulu ma le ono. O le upu Whaberetania o le Niron Kaisa. Le vaitaimi le ana li liu ai mai le ngana e leni tusi e Ioane le e tusi pa ia o e alan tusi lea whalinga. Ona li liu lea o upu ia o Niro Kaisa i le ngana e Peru. Matau lia foi langa ngana Roma ma ngana e Peru e e ona values. E e lea whainga o se mon me o se matei tusi. E lea whainga, whainumera. Ali liu lai le ngana e Peru, e pei fo o ngana Roma. E e ona whainumera ma ona values of. E whapopo whatasi la whainumera i le upu lea o le Niron
kai sa. Ona maua ile o le numero le o le ono, ono, ono. Ia fo isi fa mai adi liu le ingo Jesus Christ e maua ile o fa inga le ngana e peru o le valu, valu, valu. O le valu, valu, valu. Ia ali liu fo ila le ingo o le atua i le ngana e peru. E sa wele numero le o le fitu, fitu, fitu. Fitu, fitu, fitu. E peila o le ono, ono, o le fall short, o le kasi ai lalo mai o le numero le atua. Ono ma le fitu. Ia nai pe ave whaatau e fo le numero le tangata. Aisa, o fall short le tangata mai le mamalu o le atua. Numero ono. Numero ono. Fall short winga wanga sala le tangata waru ese mai le mamalu o le atua. Langa o le numero fitu, o le numero le atua. Le atuanga. It's a number of God's perfection. Atuanga o le atua. Numero valu, o le numero o le amatanga o le me fou. Ngā lai pi refer ngā i atuanga o le ngole o Jesus ke riso po o Yesu ke riso. O le valu, valu, valu. Whapena le whaingole. A o le ono la. A whaliliu. Ona maua leo le ngole, a pe a whaliliu le upu le o le Niron, kaisa. O le a whainga leo le whainumera o le ono, ono, ono. Ia a o lo ka fefe vale ia ngu mela le yaso ia ka kere umanam lam. Ko ka fefe vale ia. E se a bai kanga ka o ngu mela o le oki o ngu mela o le manufi. Ai, ia me fa pena. Ia, mane e whal tātou tal no ai manam lama. Ia ina ia o tātou loai. Ia e fa pena o le taimi na tusi e Ioane o taimi o Roma. Taimi e whao ngā fo ila Ioane upu ia. E relevance ia upu. O le sami, lai whatatau i le whengai o Israelu ma. Ia male whaapotu potonga o maa lonu ese wa alawinga o le sami le sa wa i le mtau pa suma lua. Mtau pa suma le tolu. Whamai o le manwhi ai sa uma le sami. O le whaapotu potonga o nu ese. Whaapotu potonga o nu ese maleanga sala o lo mafia fiai. Le ululi pato i mai o le sami. O le winga lalea o le sami le tuspa ia. O le winga o le whaapotonga o vai e tele. Whaapotonga o maa lo e tele. O tupu whaapopau ma li tele o le ami o le anga. O le whaapotonga lea o maa lo papelonia ia o le ao. So whaia muri Israelu i le tau e amaketo. E wa ai e Ioane. E pe o se sami uliuli. A o i nai to toni na. O le a sau ai le tangata lea. O le antikeriso. Sau alu i le fale o le atua le malu o le atua lea o le a fau i to tonu o le afa mua mua le fitau sanga lumnai. Mai e fai mai o ia o le atua, fai ai i alona fatusa. O me uma ia prepare e le a foi le. Te feta pelo leo le a mua mai. O no le stay mi dat fitau al tu si on tabu sumal tolu. Ai se le manei o na nai pi faata mai ai o lona winga. O le foi la valo ia Ioane le sau o le tangata le pe ona valo ia Danielu, valo ia Yesu, le foi la valo ia Ioane le sau o le temtonu o le a sau o le mfatino o le tangata le ia. O le tele foi o whaapunga Ioane whaatataua ngai i ana tusi foi e tolu, o epistles, po epistolo. O lo whaatatau tala noa Ioane i le whaitete i le nganga o le antikeriso e mua mai. Ia whaitete i le spirit o lo iei nei le vaiteming luinga. A tato waba i upo Ioane. O le ua i tu sia lana tu sia whalinga. E le o le teimi e whaatino moni e ia le teimi e sau o le tangatale. Ai pei o le ua mua mai. Mua mai perfecta pe pelo i le teimi le nei le langi. E a mai ei fo i le types le tu ainga. O le mea moni o le ai eisa. A mata mai a le teimi o Yesu, ma le teimi o uma Yesu, teimi o lau apostolo, uma lau apostolo, o mail au epico po e teitai le kalesia. O nawa i teimi uma. Na a mata o na iai i a me tau o le nganga o le antikeriso. Na le winga o le nganga antikeriso. O le nganga e te i le atua. Nganga e te i a Yesu.
o le nganga e fia a vea ma keriso ai una ese le mea moni keriso moni. For those who rebel and against, oppose the Christ, the real Christ, e te te ele atua. E whatino la lana te te ele atua, ilona au mainga o a oa onga, se, sa mafia fia ile na mei tu tonu teimi o Paulo. Me ole umana whata atia e Paulo a oa onga Yesu, a onga aia na maua mai li tala le Yesu, alu Paulo, alal me tupu. O mai whaia onga se, o mai a onga se. Nai whai ngoa e Ioane, whai ngoa e nisi o tustala o whenga inga fau, mai se foi Peteru. Whai tete i aso nei, whai mai o aso nei, o lea o loo i ai lava le anganga o le antikeriso, o lo sau i whaafolinga mai o le mea mātango fie, o le mea moni, o le mea sao, wha muli ei tangata, wha se sei nai tangata, a o lo i ai i a leoti male māleia e tu tonu i nā. Ia, taipio se tala pupule nā, ia lela tu i te au mara tātou teimi i le whaamtalaina. Iei mai se vesile au te lola tātou mei atu, langa le tātou te fio atu i lesi tātou vaenga tā ua lava le tātou te fio tala noa i le whiawhenei. Luinga, le umar si tianga, umar tātou no si tianga, umar tātou no tu la email antikeriso, the reveal of antichrist, pea umar si tianga, umar tātou tala noa i le vai sa muli po le fitu tau sanga lea ia po le popua ngā fo i o Iakopo. Le fo ua umar tātou tala noa i le taua koku, a koku mama koku, len tātou tala noa i le mea inosia ma whaatafuna ina, len whai ua le vaso len tene, leo tātou toe whaapopoina. A lela tātou tala noa i le toe fio mai o Yesu, ma le taua i amaketo. O le taua i amaketo, ma te ulela le taua i amaketo, e le tupu le taua i amaketo, sumtua whawhine, ai lei toe fio mai Yesu, e lona fio whaarua mai, e leo le fio mai si tianga, o le fio mai o ia, matu vai, e le maunga o olive. Ne umang tātou tāua tu se Sakaria m tāu pufia, tāpu sumal wha, whai mua ma le lua si o ai leono, na e wha matala mai ai, le fio mai Yesu, tu vai o ia le maunga o olive, o le awa vai ai le maunga, mai loa ai le valley po le vanu, ia ma fio mai Yesu i le tu sae o Jerusalema, ia mai a matalon fai me taun fai Yesu, o lal me taun fai mua, o le taua i amaketo. Ma te uleo le fio mai leo Yesu e se le taua. Nae o lo o whaamatalaina mai i le tu se whaalinga o lona ma tā upu. I think on tā upu sfulu ma le iwa. Sfulu ma iwa o lo iai se vaenga i nā whai upu sfulu ma le tasi. Whai upu sfulu ma le tasi. Ne fio mai leo Yesu malana e kālesia le na o si tianga. Le uto e fio mai Yesu a umal fitu te usanga le la fio mai Yesu. Malana mana mea, e wha ua wina le banquets po le fiafianga leo, le tu whatsia o le tamai moe malana mana mea. Whamali wai pasu maltasi, na uloa atu le langi ua awanoa, wha uta foi, o le solo whanua sinsina, o le ti ai foi ua ingoa o ia o le wha maoni, ma le wha o le ami o tonu foi, na te wha masino ai, ma tau ai le taua. Ua pei o le mu o le afi o na fufonga. Ua ilo na au foi pale ali i e tele. Ua ia te ia le suafa ua tusia e le iloa e se tasi wa nao ia lava. Ua ofu foi o ia i le ofu ua fufui i le toto. Ua wha suafa ina o ia o le loukou o le atua. Sumalfa o au foi o i le langi ua muli atu ia te ia i lunga o sol fanua sisina. Ua o ofu i la tau, le kalesia la le po la upa ia, po le mana mea Yesu Kiriso. Whama ia, ua ulo atu foi, ua o ofu i la tau, i le ie vavae, sina, ma le mama. Ia matau lia foi, le efeso e lima alona, fai upufi alusu, ma le fitu alenta atu fai te wina. Nai whama iai, e tu ina atu ai, e ia, o ia, e ai, e le kalesia, ia Yesu, whamai o lea, o le ekalesia e leise ila, e leise pona, e leise maa numi, ila le taimi, e le taimi o le si itianga, tu ina atu, whaata si ai, i ao, ma atu ai, e le langi,
whaatisia Yesu malana mana mea. Whamaila ia lea. Ua ofu I lātou I le ia wawai sina male mama. Wālua tu fo I le pelu maai ai le fofonga. I ona fofonga. Ina ia tai ai e ia o nuu mamalo. E pule foi o ia ia te I lātou I le to o mea. E soli foi o ia, le soli ngā vine o le to sa ma mafa o le atua. E ona le malosi o malava. Description ia whamtalanga ia o le taua le I amaketo. Le lavia ina e le atua. O le nuu, e Yesu o le nuu o le atua. O lona nuu I le taua le I amaketo. La tātou o te aistemi. Whamtala. Whamai, o ia te ia fo I le swafa o tūsia I lona ofu malona vai. Whamai, o le tupu o le li o li. Na ulo fo I le tasi angelu o tū I le la ua. Whape atu. I manu uma e whelelei tau tonga le langi o maia I nā auto whapoto ane I le whainga aia le tua silsili. E na ia auto ai I tino tupu. Ma tino tai o au tai to afe. Si e luifo ia I lalo. Whaibua lusfulu. O na pu ea lea o le manu fe ai a toa ma le perfeta pe pelo. O le na whai longa I o na luma. O mea ia na whaaseina ai e ia o e ua iai le whai longa. O le manu ai, ma e ua ifo I lona whātangata, ua lafo la ina I la ua I le pafi ma mua I le te yo. A oe na totoe, ua fasio tia I la tau I le pelu, ua aluatu na I le fonga o le ua tie I le solo whanua, o na mao, o na I leo manu whelele uma I o la tau tino. Ma nei ole whamatala ina mai, fo lele e Ioane o le ata a toa ma le vainga o le mea o le a ho'o iai le malo o Papelonia po o le fatu fata singa o whainga malo le buildil te milnei o le a o atu I la tau e vangavangaia e toe o so fai muli lava ia Israelu. Na o le taua I amaketo, o le yele maunga o lo tau tuspa ia whama o le maunga e mekito, ia a o le launga tasi lava lea e taua o amaketo. Ia o I foi ese le taua ia Israel, I na oti ele tupo sauro malana whanau I o nā tana, I le taua, e ngata foi leo le tupu o Yosia, tupu Yosia, nai le lua le tupu o lona mtau pere suma tonu, tala ia Yosia na oti e I mekito, lona minga, o le nofuanga e masaa aile le toto o le nofuanga a fo I whaasanga nga I Eufrate I le tū. Mate o leo o I makito o le ta ua e ui e tuai mai Eufrate ia ma lo ia o le awatu e wha Israel. A ilo te le tonunga e le o I tonu o le a whaiai le ta ua le a makito. Langa iai ia lesi vanu e ta ua o le vanu Ephraima. O le lau ele po o le vaenga lea, ele mamao ma Israel, ma Jerusalema. O lo iei mau te rola atatu tau tu e wha mara malama atu. Ele tūlanga o le mea tonu o le atawina ili taua lea. E ele manatu o le tōtele o skola. E ui atu I a Papelonia po ma lo I o le langi fili o Israelu I le tū lea o Eufrate ui atu I makito. A o le taua e whai tu tonu a le Jerusalema o le tū isisifo o Jerusalema e le mea tonu o lo iai ia le a fo I le vanu lea o I po lau I le ele lea o le a tau ina ai le taua. Aisea, langa e le manatu o isi e whapea. O le winga o le upu lea o makito le whao ngā mai I. O le no fuanga o le o mai fatasi o le tu fatasinga. It's a mountain, o le maunga o le tu fatasinga. It's a mountain of assembly. O le si winga ngā le upu makito. Ai fatataula I upu ia. O lo tautala ia Sakaria le ngata fo I lea o ai fo I o lena tatu tau ele mtang. Ia, Sakaria. O tautala e whatatau a ngai I a Jerusalema. O I lea e manao
ia le malo o Papelonia po malo tu fatasia e fai ele vete tele e o i le e mai ai ina ia whapena ona whaalenga ina ave ia mea ole whale o le tua ma fasiotia tangata ma pule ai o i le mana o fo ia satani e rule mai ai tonu o Jerusalema ia e wilea tatu te le mtua manino le le malama po fe tonu lava le mea o le atupu tonu ai le taua lea pe o le manatu na oisi no na ui mai ai lo i la mutasi lea e fai ai ai te tai e fo e su le taua lea ina ia fasiotia tusa mavalo anga awa o lea e taua mai i le mta upule le fai ungon mta upule suma leiva o Yesu lava na te faia le taua lea e le tinga ina lana au pa ia pola na au taule na uifo mai le langi e faia se tawaisa o le no vaita uina fa mai e luatu i lona fofonga o le peluafi na te fasio ti ai ye umma o le ati ti e sol fanua ma lafo laina i la tau fa mai ona tu ina atu leo i la tau i manu fele lei ma manu o le vao ina ia ai ma o ona ai e vo lesi fa punga ngai ta ua mai lunga i le fai upu e se fulu ma le lima e loa le matau tia tele o le te ua le tūlanga o le toto masa ai na o Yesu lava i fai le te ua le amaketo na e fai mai ai e pule foi o ia te ila tau i le toto ua mea Yesu lea e soli foi e ia le soli ngā vine o le toa sa ma mafa uma lava o le atua o le winga o le soli ngā vine lea. Te o le fo soli ngā vine, soli le vine ina ia maualo na sua ai pisi anga i lunga i pā. Ia le lanu mumu o le vine. Na alu leo lo na sua anga i le meze tau ona maua ai le tius o le sua o le vine. I po olive po alava me le winga ngā mo me o soli ngā vine, soli ai i vai o tangata ai maua le sua. O le pisi la lea o le lanu mumu o me e whatusa i ai. Le matautia o le loloto, o le toto, o le ano o le ngata o tupu, o tai, o lii, tangata tau, o le a i loi i le taua lea, i amaketo. O le gala. E nai ta ua i le mata upo e lusuma lima o tusia mateio, fai po tō suma le tasi, le fio mai o Yesu malana au tau. Na voi ta ua le mata upo, le no foi ta wina le fai po suma le fa e fio mai Yesu ma le au paia o lana vainga au pola na au tau tu vai le mongo olive sakari suma le fa e la mtanga lava fai mo mo leono na ta ua e tu vai o le mongo olive o le fai po suma le lima ma le suma leono le foi no foi ta wina ne fa mai o le ai fa o matia le vainga au ia o ma lotu fatasi ia po papelo ni fo ile fa ingo mel tu se falinga la ia fa o matia le peluafi e al watu i lona fonga foi po suma le lima ma suma le ono le no foi te wina nei a mai ala le taua mea nai te iloa po ia manu malo Yesu malana vai ngā au ona ia fasia lo leo le antikeriso le unga la leo le antikeriso ma le perfetta pelo le no foi te wina nei foi upu foi po lusful wa ma tu ina atu ma lafo ina loa ila ua ile le paafi e whaavavau. Ila lea e mua no mai ai lea fitele lea le paafi. Tau lia foi ngā se ori lava lea e tele ne tau mai il tuspa ia manisi vaenga o le amtanga o le tusia whaling. Le paafi lea. O le paafi o le afitele la lea. Le whai mai le whai unga o le matau puluse fulu. E lafo i se ori luinga. E lafo i sita mai afi lea e whai ele whasalanga. O le tangata i le teimi oti ai leo ia keriso. Ai lafo i ai teimi le teimi mulimuli. Le tamai afi leo le whasalanga temporary punishment for everyone that die without Christ. I le teimi le nei. E whamai e lafo i le lepa afi le afi tele. A lea la wo nono mai whamai a umalo le taua lea. Le lala maua le unga o le tōlua lea, o le manwhi ai. Ia po le antikeriso, foi le sio nei ngoa.
ma le perfetta pe pelo. O le a sai Yesu, fa umatia, lafoi, maua le unga o le tō lua lea, ai toi tō tasi la le tu toi, ia lea la tātou te, ai atuanga iai, po le almea la tupu i le li lea, muri po le lato sifi, po le lato whata maa lea, O le mea la o le atupu i le, ia leile whailo atu pe, te mi leile mea o le atupu i le li lea le lato sifi. Fa mai e le whai upu mo mua e o i le ono nai wha matala mai e i le li lea, te tarako. O le a sai, e le fasiotia Yesu le whai ungo le taua lea, e le fasiotia, ai sai, ona wha mai lea, ona loka lea, loka i le whale pui, a loka i le whale pui. Nono inga o le a loka o ia se ia uma le afe tausanga o le millenniuma le afe tausanga lea. E le pelu whai tawina. Mai, il whai mtau palus fulu, na hau lo fo i le angelu wa lui fo i le langi. O ia te ia le ki o le toe le ngata. O ilona lima fo i le maia o mea tele. Ua pu e fo e ia le tarako. O le ngata tuai o le ti apolo lea o satani. O ia fusi fo ia te ia i tausanga yafe. O ia lafo fo ia te ia i le toe le ngata. O pupuni fo ia te ia. Matu i natu le wha mau whailonga i lona lunga. Ina ia le toe whaase se ina e ia onu. Se ia atoa tausanga yafe. A mawai fo ia. E te tau ona toe te talaina o ia i na yaso. Na u lo fo ile no fo ali ma ua la tau ti ai. Ua tu ina tu fo ile wha masinonga ia te la tau. Wa u lo fo ia nganga o e na mawaina o la tau ulu ona o le maua Yesu ma le fionga le tua. O e ua le ifo ile manufe ai. Po o lona wha tangata na le talia fo ile whailonga i o la tau maulu po la tau lima. La tau wola foi. Ma ua fai ma tupu whaatasi ma ke riso i tausanga yafe. Le millenniuma lea, le malo Yesu. A o e to toe, o e ua oti, e le toe ola mai i la tau, se ia atoa ia tausanga yafe. No inga la le tau wala mai i le tūlanga o le mea, o le a ho i aile, le vai te mitonu lama lea. Ai te mitonu lea, e loka ina satani ona whaia i loa lea o le wha masinonga o malo. O ta ua mai le tusi a whaalinga le matautia o le wha masinonga lea. O le wha masinonga lea o lo wha matalaina mai. I le tusi a matei o lona mataupu e luas fulu ma le lima. Luas fulu ma le lima. Ia le tusi lea e whamatala mai ai, ia le whamasinonga e tu ese ai, ia oti ma moe. Ma te lusu ma lima alona wha upo e tolu tasi. Tolu tasi o le wha ono. Leo wa uma ona tuu ia le manfi ai, ma le perfetta pelo, ile le pafi. Sai sa tani, tuu o ia ile toe le ngata, ia po se oli fo ilea. E whaatali ai le taimi se uma le afe tausanga o le nofo inga a Yesu malana aupa ia i le malo i lunga o le funga ele nei. A ua uma na whaia ia mea. A ele liwa ai Yesu, a ele i wala awina ma te talaina le whai tu toa o lona malo. A ele liwa ai Yesu mai a whaia le wha masinonga o malo. E tolu wha masinonga o lo wa ai ia le lalolangi i le lumanai. Tolu wha masinonga. Wha masinonga mua, o le wha masinonga o lo tau e le lua ko nito mtau pe lima o lo na whaupu se fulu. Wha masinonga le nao le wha masinonga o le au kerisiano na o le sitianga. E whaia lea i luma o le nofoa o le nofoa o le alofa tu noa ke riso Yesu i le langi. A o le whamasinonga lona lua e whaia i nei lunga o le whunga ele. Whamasinonga mua e whaia le langi
I luma o le pima o le nofoa, po le whaamisinonga na le pima po o le nofoa, le whaamisinonga e whaia I luma, o le nofoa o le alofa tu noa ke riso. O le whaamisinonga lona lua e whaia I lalo nei pe a fio mai Yesu, o le whaamisinonga e ta ua o le whaamisinonga o malo. Ta upe lusu ma lima whai upe tolu tasi, e o le whaono, ma te o lusu ma lima whai upe tolu tasi. O lo I whamai. Pe a sau fo I le atali o le tangata I lona mamalu. Le fio mai lo Yesu le on tatu anoe nei. Ma le au pa ia o le au angelu, whaatasi mai ia. Ona ti aile o ia I lona nofo ali I mamalu. E wha poto ina fo I ona luma o nu umalato, o nu umalaba. Ona tu ese ina lea o I lato e ia. E pei o le leo ma moe ona tu ese o ma moe ma oti. Ona tu uai lea e ia o ma moe lona I tu matau. Ia, whameisi o ma moe ngai whatau ia Israelu. E ilo tel tolunga, tangata ma o le ai e le teimi lea o la to uma fo ua sao atu I popua ngā le manu whiaima mana sawanga. Ma e o le atu toi il funga e lele ia mai teimi. Miliona tangata o le atu toi, tangata ele I o si tianga. Leo le asau Yesu e whaili wha msinonga. Tu ese ai oti mama moe. Mai tu ile tu te matau. I la tau e o le a sauni ulu whale I tonu le malo. A oti ilo nei tu te wonga vale. Ona whaia tuai leo le tupu e lo le tu te matau. O mai ia o tau o e u wha manuina e lo tama. Ia whai mo o tau tofi le malo mo saunia mo o tau. A o le I wha vaina le langi. Awan o fi ai ia ono to vanelea lui foi ai lalo nga luenga ma men faia ia ele tangata e mai se lava me fai le lo langi tangata ile nu o le tua ya nga le lei mala lo lofa ile nu o le tua e mai se to tonu o taimi ia o maftianga ma poponga ona ole manu fi ai o tangata umala e fa sawina le fa mai ile fa msinonga ia la tu te ulfale le oli ma fi tu tonu le ma lo le mileniuma lena u feita wina ne me ta po luse fulu aya ila tu e ole a le fa manu yeina te le me ole misi si tianga ale futo o tu ilu mo le si fa msinonga le ai misi a to ai fo na fe mai e la foina ila tu ile le pafi o saunia moliti apollo mana angelu Neno foi tau ina nele foi upe fasu mal tasim ta upe lima. Okay. Lera uman tatu tala no le sai o satani. Leo uman faile fam sinonga leo le afa fale tangata ua sawatu to tonu le malo ke riso. Tangata ye le malo sa ile fam sinonga yo malo. E o lava mau lato tino nei mfai ona toe fa oso ina. E ila ilo mai e lua to inga tangata o la e tu tonu o le malo ke riso o le mileniuma. O ila tu e o le a wha manuieina e le wha msinunga lea. E le i o ye le oti. E o lava mo la tu tino i e tu tonu o le malo. Ai whatasi ai mai la tu e iei o la tu tino, glorify po la tu tino ua wha mamaluina. Tino wha le langi. Le fale apitanga, fale langi lefe mai ei apostolo Paulo. Ele mo muol kornito lon ta po suma le lima. Taimi o le sitianga, e mawai tino ia o tangata e o le sitianga, a ele i o le langi. Nanga ele mwhaingaru se si le langi ma se tino anga sala. Amen. Sitia, tulai mai, fa fosei o na li ua, le tangata o tulai mai, o toi tu mai, fa tasi ma tangata o le aola pe le taimi e fio mai Yesu le sitianga. Fa mai le ona whaafua seilea ona li iua I lātou. A vese o lātou tino angsala, ai au mai o lātou tino whaale langi, what we call celestial body, heavenly body, incorrupted body. And those are the kind of body that array our spirit, e wha ofu ina ai o tātou nganga, maulu whale toi le langi. Tino la foi la ie o ifo ma Yesu. E ulu fale I tu tonu o le malo ke riso matino nei. E le ma whai o na toi anga sala
pe to e whao so ina. E alana mana e whamatala atu le mele. Langa le tātou te fia wha maina le mele whai leno whai te wina nei whamaia. E to e te tala mai Satani. E to e whao so. Ile lalo langi. Ai la ma whai on to e whao so pe a whai wana o le maa lo o ke riso le awa. Mai ua paupa pelonia, wale alanga le ale sa utu se whalinga. El teimi le mawaile ungo le taua le amaketo, ua fasi ai le manufe ai, ia polanti ke riso, fasi ai manu profeta o pelo, ai alanga mai ai, ia le angelu fa mai a ua paupa pelonia. Lana wingo le paupa pelonia, ua pau le whainga maa lo whaalo langi. Ua pau le anga sala ma le ameo le anga. Uoti, ua uma, ringa, ua le oto yeise maa lo. Winga nga tasi ale malo le la ye funga le taimi le ile afete usanga wala na le malo ke riso ale visiri ole no foi te wina fa mai to eta tala mai Satani pe a uma le afete usanga e to e fa o so ina tangata o ila le la fa ko e fa so le nga le malo ke riso pe a fai fo nga le au pa ia le we yo la tu tino fa langi le we to no le malo e mantua fa fefea le miliona ma biliona ma le triliona le ano isi tangata ia na to sao tu tonu le malo ma la tu tino nga sala tino ai em fa yon to e fa so soin e ui le o matango fie e ui le o sao tu tonu le malo le tua a o fale i la to ma la tu tino e ma fa yon to e fa so soina. To te tala mai e Satani, so Satan will be loose again, one more time. Saulo Satani. To e whapotopotola na vaianga au, ia i la tau, o ke ofo au ngi ka ko le am whaion ko e whao so ina Satani. Ma le awheta usanga le anga wa ai, i le mamalu, ma le ami o tono ke riso, ma le nofo tupu e Yesu, ma le au auna i ai o le au pa ia, ma i la tau uma, o le ai o la tau tino whale langi, ale na va ai mata o le nei ano le la to e fana fanau ma to e fana fanau le ano tangata ia i o la tu tino fa le langi ale folinga mai to e mau ai le si au tau a Satani le o le a ko release mai langa lavan me mo tangata e fingita te le fa longta le la vola to e muli le si ano to e se to e fa seina ile last attempt a Satani fa so tangata. Mo la to oli tau e fia to e fa sanga tau tasi a Keriso. Ale no feita wina. Ai le fingita le fa umatia ina e Yesu o ila tau le fa ai ungol millennium mo le la to e tau mo fa yatu mo le la to e fia tau wale tau mo le muri alna. A Yesu ma Satani. That will be the last battle of Jesus Christ and the evil one and Satan. Mo wa le ungo Satani, ola le ungo Satani. A le falinga lom tau po Lucifer. Le ya wa e le tatu feita. Uma le millennium. Ai fa mailo. Na o lo su fa su malta na o lo fo il no fo ali tele sina ma le o ti ai. Mo so la ese le lo langi ma le langi i ona luma. E le lo fo i se mea tu ai la ua. Na u lo fo i o e noti. Le la, o luma i le mata upu a lea le fai upu fia. Fai upu e lima. Na e fai mai ai, le toi tu lo na lua. Le toi tu o e na fai a lea meo leanga le uto e tutu. A le fo la le uto e fa luaina mai i. Le toi tu le toi lo na lua. Te le fo le toi tu mua, o le toi tu o le muli i lo lua i fua Yesu Keriso, o le toi tu tele pole. Se lega tele lea, o le toi tu le teimi e fio mai Yesu le si tianga, o ila to uma na oti o ia Keriso Yesu. Toi tu mua na, o le toi tu lo na lua, o le toi tu le fa sala. Na vo e tau e ta nielu, fa mai e lua toi tu. Toi tu le lola, ma le toi tu le oti. Toi tu lo na lua la le fa mai a, na u lo foi o e na oti. O lona winga, mo toi tu, fa mai wa o lo, wa vai e enga fe oti. It means that they resurrect what you toi tu. Fa mai o tangata nuu, o a lii, o faipule, o tupu,
Mai o lo tutu I luma o le atua. A sa mau tutu I luma o le atua. Le wha masinonga muli la lea. Wha masinonga tele. Ele no foa. Ele no foa li sina. The great white throne of God. Wha masinonga la le tolu I wha masinonga I ana uta ua. Mai ona fafola lea o tusi. Ua fafola fo I ma le tasi tusi. O le tusi lea o le ola. Ona wha masino I nai lea o e na oti. O e na oti e leo I ake riso. Tangata uma. E o e ai tātou leo la le temi lei. Ai oti e leo I ake riso lo so I fua. E fito ai toi tū lea. A pena fo ia. A oti e leo I ake riso lo ola. Fito au toi tū I. Lo inga uma le afe kausai uma. E uma. Alu le afe tausanga lo no fo inga Jesu. Alright. Nofo ai se oli le nganga I whaatali ele tui tū. Tui tū la lea. Mai o e na oti I mea ua tū sia I nei tusi. E tusa maa la tau a mionga. A mio sa whai. E po sumal tōru. Ua avae fo I ele sami o e na oti sa iai. Ua avae fo I ele oti ma se oli le awhile titi le no whea tuai. We woti sayai loringa anganga uma ang feoti moi I ngai se oli fatali ela to fa famsnonga lea la wo le temi la to famsnonga mai o se oli o e noti sayai e taitasi foi o ila to ma fa masinoina e tusa mala to amio. To mai lor sumal fa. E la foina foi le oti. Do ingo kaka feo kila iai. Ma se oli. Si tama ia filenga o vea tuai. Ile le pafi. Fa mai e lafo. Le oti. Ma se oli. Ile le pafi. Seal and death, everybody that is in there, will cast into the great fire. The lake of fire, le afi o le lepa, afi, e lafo iai. Amen. O le oti whaalua lea. Ai se tasi ua iloa ua le tu sialo na ingoa le tu sio leola. Ua lafo ina o ia ile lepa afi. Lafo ina lea ile lepa afi. Ya. Te lolo wa atu o to e sufata to minute. Ya, talatu tato leina. I fo ilo. Wala mai pe isi fo isi si fia wala mai moli mai so finangalo fa popo le tato mta upo. Ya. Fa penao na tal no at pea, pa tal tu stato wala au. Ya, fai fo iti fia wala watu ya. Olu tasi, olu lima walu tasi fa lima. Tek satu ya. Te fai fo stala noanga pe stemi pe banoa. Ele ngata fo leo ta email watu isa u fam talanga po so sili ponifonti@outlook.com. Sauta tu wala mo ta lofa lava. Alofa. Ta lofa poni. Ta lofa lava Antonina. Alo lava soifua. Alofa ya Tirtina. Ah, amene yaso. Manuia le aso le ali. Yeleli. Taule longa. Ya. Aftai tele lava mole pa mara malama. Po ile fionga le tuel ta upulne po. Yeleli. O le te atele ndau sound no ngale fa pele. Le fain numero le no. E moni ala sound no anga wa. O maka fefe ka ko le malama. O le malama. Wa pe ta ulole. Le fain numero na fa ngoti is mai se auto o so na fain mela le. Le ima se nga me ka ko mo uru ma me sawa no. O se fa le nganga fam talanga. Malo ya to no yo. Long mai si ona se fain numero na. Ya. Ai fa stai tele la va mol mata upune ko zilia tuala ngolango la por kalame. Ya lo fatele atlava manuele po. Ya fa pena fo ya to tu mai foi. Tai. Fa soi fu manuele. Tai to ni. Tai ya to tinan long mai. Soi fu le vai yaso. Fa se fu.
Stato au, talofa lava. Talofa. Alo se vo. Talofa oile sa no fa mori. Le rua. Oi, talofa le rua. Ya. Alo se vo la su. E ole mbele fio mai Yesu le ile mo fo singa. Oile sort fa mo singa. Ya. E fa le sort fa mo singa ngale fa linga yo mo ya. Nga so mai mo. Ya. Sa ngale pe ka fele ka se mix up pole mea wala ngale fa mai o Yesu fo ngai sa nga. Ya nga. Ai ese o ngala ngai fa le tau ile lile antikristo. Ngai sa fo ilanga fo i ngofo fo i am fa pa lang so fo ngo i fa se tangata. Ngai sa le tala ingo fa mo fa longa ngai a fo i e fitu ba. Nala esa wol so fo no wifi so fo no ngai mo ina. Al so fo no sin la esa winga. Ele o fa tau ya Yesu. Ai fa tau ile antikristo. Ya ale so fo no sin mo ina le. Leva to a fio mai o ia o le Mesia, o ia o le the real Christ. Ia. Afrika fainga kane mea wa ke o sa se se fungo vai pa fa pe kai kai. E fo fa pe nga la winga le fo i o le antikristo mala na male winga lo na ingo o te ia sa we ele fainga sa se mea fo le e mamau se ma fo tanga tamanta fainga sa wa se mea ina ia fa tel tono to tanga te ia ma fa se fa te lava ia to lo so lo ri mo le sit mo le fa so le fiaf Alame, mongu lava le fiaf. Ka place fase fu. Ja, ai molta to amno. Wala mai ai pa fai fia wala mai. Ja, mola no ise o fa to ala tu sile la hafta ia ila to to rolo ila to ien wala watu te lo to fa ila to na. Le o fa taola to tusi. Ja, ta to wala talofa. Talofa la. Aponi. Talofa check. Amai kopo. Amai. Ya, mau ya fa kai. Ya sali. Yo so fa mo singa mo le me ge ka. So mo pa ya. Yo. Pega paso e voi quiero que mire macao puya. Ya. La causa yo volví causa yo oka. Pero se me tão fai Yeah, no, me por que ni. Mas me fazendo eu que um pai dele. Me faz que sa di dia e venga. E venga kalau mai não são al fazer. Ele. Minha male e pai kau fa maka ele bere le fa dinga le mai so fa ngoi mo me Yo. É que como aí, era o siga o aí kilo o mea renga kai na rolam. Te o le tau e na rolam. Ira wori wala ko sa kami mga au kauya mai pi kawama. Ere kawala. Ere punga o le mo fari o le ni pure se siaro ka como kai re rangi. Monila. Pe sa ore lo songa ka ko faso ko so bomba. Ya. Ele ai sisi me sidiaku ai lo kadia Yesu le mo falka Maria no a to ma e ui le ala e wa ala nga ka ko faso ko kujo na la le ma la ba tiapi le ko irole si la fie for ko ke le vo ya fa ko me no nei o kalame o le va kele a ko ronde we wale i le malai Maria ada va yapi e fai ka le oranga patricia mo me ka ki ui e ka unga ko o lai ma ka penga ya so ko fi ma ki ke ele ka penga u malo vai e faringa la vai o la rin kele mai o sa ka ni ma au kaui o mai. Ma meo i numa. Lo ka ko ai e kini. Maria. Me go ka whaere raro rangi e whaise mea de one world.
One World Government. Yeah. Ka ko vai foi o le la foi le kiti do bank money o ngale. Le ko fo manga ku. Le o mo varo ia. Ese me ko pol vali. Ya. Ya ngai ki a pol me la. Ya ga pa so. La ngai ka ya la ngai ka ku ki siamo. Ya. Ya, tai me ia o le kaulia mo ka ku e fa no mangi pokala. Ka wa mo ka ku ba ko vai. Ka sa va di pe upo. A sio po ia le ri ka ku fa so ai mo ka ku. E la va se sa. Ai ka mau pe. Sana. Ya, rau fa so ku le poni ne nye pia. Tai lava ya ko po mai ta alo lau au le la stona o mat tai. Kau ngai alu celebrating ol kanga wa wak. Kau tu makan kan de kau ngai ya. Tai lava ko po, tai wala mai, tai fo lang mai. Ya, okay la suga. God bless fa. Ya, asifo. Fa. Tôi trông phải mấy, dạ, ta lo, ta chụp lắm. Ôi dạ, tôi trông phải mấy. Lẽ là vậy, phải mình mua lệ, phải phải mà này là chơi vào áo máy, ini si ô tô na, nào ôm mau tiền, ôm mau trông cái máy, ta chụp chút xí lẽ, phải mình mua lệ lắm. Phía mau chín nọ, bên phải là vào nó chơi vào áo máy. Này mau chín nọ là vào là dress mà ở lô xóa lệ, ấy này ngô lô. E se ngong ta mai ya e se le ngole sau ile ela fo ile email ile sau fa mo le lava sa pe to lu ala le ta wa to lu so fa longon ta to por clame ele to vala o mai ya ye o to ya no na mo mana pe mai ta tu se o fo me se long hai o mon tongi mai ko ala fo ko ele va pe ala fo ko e tong mo ya ala fo to ila ele tu sil nei tu sif so swani fa ona so swani e to a matela nga luenga fa wi au yo ni fa wi au te wi au la to fa nga ina ma nga elo tusi fa po ponga fa fo ino fe ngainga o maliu pa pa songa le vai as fa nau fo ino le pepe tala ino ma atu nga mau fa ungo le au fa u falenga o sa fa po ino le fale se ainga ya ma le suino ele o singa luenga fo ya o sa ninga nga somo tasi o lo ile tatu tusi le ta o tusi so swani te wala au mai ai ya pe a mana mia se tusi il tanu melana o lu tasi o lu lima valu tasi fa lima na ole vai so fo ya te lola o toi ile tatu tatanoanga ile Nisi foi vaenga mania male ai mai se lava ia le tatu tala noa i le ola e whaavavau ma le ola e whaavavau ia te lola whaai o e fo le tatu mtau bul vai aso lea awa o le vaenga muli lava le na vaenga muli lava le na o le tatu vaenga le tauon whaai o ia le tatu me se fulu ma le lua o le pol kalame lea whatatia le tua lumnai lea sa tatu amata mai si tianga o le tūlai o le antikeriso, poponga ia kopo, tawai koku mama koku, o le me inosia mwhaatawhanaina, to e fio mai o Yesu, mo le tawai amaketo, sai sa tani, ma whaafalpuipuina, whaamisnonga o malo, ia, o le malo o le mileniuma, te lo le tatu kawaina nei, o le malo o mileniuma, ia, te lo e nisi mea o te manatua, ua misi ia o le atu e kawa atu ia le melo naiva, le malo le mileniuma, o le taua muli masatani le fo uma na kawa atu, a inisi mea mana umia na toe whailo atu, ia le whailo atu le vesu fau, le taua muli lea a satani, malana mai ngā aule na toe maua i tangata nei, saitu tonu le malo, ai na mawhaion toe whao soina. Le ngata fo i lea, o le whaamasnonga i le no fo sinsina, le ntatu taua na neila, e fu nisi mea e le umatu ia ona umal tatu taimi ia ona fa umatu le vai sfo matatu tala noa i loa i le vaenga muli that will be the climax of everything o le me tau o le everlasting life
lui foi le langi fou, Jerusalem fou, ma le lalo langi fou, le asuia me uma, le eise tangi, le eise loimata, le eise solo, le eise whanoa, le eise oti, me tonu la le tau o le everlasting life, le la tatu tala noa ai, i le vai esu fou. Ia, ma wha umai fo i le vaenga o le tatu Paul Kalame i mata upu muli muli, po mata upu o Paul Kalame o aso muli muli o fuafuanga a le tua i le lalolangi nei. Ia, mauti lo le fo ua, le statu walau, ia, ua tatu malo lo i fo i, le atu le ngang whafte tele le fiafi, a mese la tau o e na walau mai, ma mai fo la tu finangalo le fiafi, ia ai o le a tatu whai u ise te talo. Vi ia oelo matu o tua. Whafte tele lava Yesu, whafte i ngang pa ia i lo whatasi mai, lo mafte ino i mātou, so soani mai fo i le mātou Paul Kalame, a mātou tala noa i le nei fiafi, te talo lava ma mātou wala watu wha mole mole, se e so soani mai, whai lo ma wha malam lama ia i mātou, wha mau salim, wha mau tuina, mea e te tau ona ho ia i lo mātou loa, ma mea fo o mātou wha longo i le nei fiafi, tau lava o se wha manatu, ma se whai loa, i au tangata, mai mātou uma. Mātou te nofo tā pena, ma nofo sa uni uni ai. A wā mātou te le lolava po le ale aso, po le ale tu aso e te afio mai ai le si tianga. Alau e ka le sia. E vi au le nei po, tālo e whamanuia i au tangata, a manuia i whainga malolonga, e le nei fo i po, a mese o leo whainga luenga, ia, maua se fiafi manuia, ia tu mau pēle vi inga i atu. Oe, whamangalo mai so mātou se selo mātou tua. Ele nei fiafi. Ai ia tu mau atu ia tu ele vi inga o le whamanu mo le whani tanga o le mamalu o le silsili ese e ia tu o e lava me uma fo i mai le whaatau wa ia i mātou. Ia vi ia lava lo swafa mamalu lo swafa pa ia Yesu Kiriso nei o sa uma i o le whaavavau lava. Amen. Ia o le tātou Paul Kalame na nei fui vai aso le tutu le upenga le loto e le whama moi, ia la tātou to e whailoi fwoi e lea vai aso e le tātou ta upu whasolo. Ia e le umar Paul Kalame, ia e whamni atu, ia lea sa o le whanau, a me se fwoi ka le sia mwhaiao ngā sa, ia o e ka le sia o le a whamanatu, ma whaiala atu o sa o le lau tamaiti e lea sa la sau. Nei, nisi, ia o lea na whaatau nu lea so na nafi, ia a o nisi fwoi, e pe fwo lau i mātou. Fato a fai i le Labor Weekend, le nai malo lo le zon fua, e whamanuia le tua i le whanau, e la tu tā penanga, whamanuia le tua i si o tātua tunu, God bless you all, la o tō ona neo poni whanati, whasoi fuia mo nei taimi, God bless. Samoa wa ule nei o kaspiti alu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a
A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taunga fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Grey South Road Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. Tasili mo iwa tu, amo.
Ole si fonga mantango fia ole au fai pese ale Hallelujah Worship Team ia mai ota huhu. Male pese le na Yesue wa sili lava oi. E mamalu sili lava oi Yesu. Taulunga toile tanto podkalame ia mai le sunga ili whawhengainga Pastor Poni Fodoti ia malana tautua le ngata fu ileo le whaongaina ia walava ile fola ina ia po le awa o ino le afionga pa ia le tua. Vi ele lo fole tua. E ia suinga tele le wova ai tua i le tato podkalame. Le sivaenga le masani no mai tauina a mise lava mene o podkalame lotu po podkalame whaleanganga. Ewe. Fie tele tato fu ile le sau le tala pakia pakaka yo mai Samoa. E va aile le o mai a tato viewers ola se kele. E fa longo mai lo ile fola ina po le o ina le fionga pa ia le tuanga va aile le mo. Alwak. Pe fu ile sa ole tala le tus pa ia. Ua fe talinga. Wa fia atu tātou i le lalolangi ma mea tutupu i le lalolangi. Ai olo le tei me fola i le fionga pa ia lea kua. Mea la ngā sa o lola tala tusi. Wa feu talinga. Fa longo le fionga pa ia lea tua. Peilana ili tātou podkalame o suinga la lea wa fie fa iloa mo tātou le au mai moa ma le fa fonga le tātou atunu. Mo kele tātou viewers. Tātou podkalame nei. Whaftai mo o tau lang sua. Whaftai mo o tau la veo le nei podkalame. Ia wai mea moni aia. E tasi le itu lama le awhale tātou podkalame. E le tai ona lava mo o e le te tāpena pena. Au waa ia le ngalue ngale atua na te ngalue ai. A whapea fo ele o yeisau tō whinga i tutongu o le kalesia. Tā ua fo i mao ngāna i vaenga mana ia o onga ia. Mō lau lava tāpenanga o lou lava nganga. Ewe, ia e tele ai ia so sia lea iei li tātou podkalame. Ia e tā ua, mao ngā mo oe. Ia ma tātou umana, whaftai fo ilana au au nei le whaavanoa ina o poa songa fua te itasi. O lea ngā e mai fo i le tātou podkalame le o se mea whai ngōwhia li. Ewe, e o le kau malulu, e o le kau vevela, whakoa maua sina mapusanga nei au na lea tua, amin. Maua sina lātou malolo, I le teime o le kusi masi ma le tausanga fau. E malolo ai nai whaife au e le ngata le sunga Iaponi. Ia au isi fo i au na lea tua e au tō waa mai. Mo le tātou podkalame i lea po ma lea po. O le whiwhianga sirila le nai e tau. Manatu e whapena fo ila na au na. Le maa nai o le tele o viewers o le tātou podkalame le o le pei o vai teimi ana o vai atui. E aluaku rosa kakala kausua lua fo i a vaila leo mai. Waka vai kusol vale alulu ngau viewers Sau lo pokalame so se pokalame lotua. Sau a mai lunga viewers alu foi la lo. Ia. Au fo nanga fa penga le nganga tatou. Fifia tatou I fa longo I le tala fu le alwa ko I mal me le anga mal me vale. Ai sau lo le tala fa tu spa I availa le o. Pe e fefe vo le fa longo I le fionga pa ia le tua. A oinae maua mai ile mea ai fa le nganga e fa fanga I o tātua nganga. Ia matau fiso soani le leanga o le neiso I fuanga o tātou ia. Ia, o le tātou podkalame la le na, pui ma, anga leile atua I la tue taliu atu o lana au auna. Ia I maota malawa, maua fo I le malosi a meise ia musumusunga mai le nganga o le atua e. Whapinao na whaatau nua I pia le tātou podkalame le ngata I totonu le kalesia o loo au na mga lua ila na au na ia whapena fo I lungo le tātou tautua ia maso se vaenga lo whapena ia o na nga ia wale o ina le fiong pa ia le atua. Tātou podkalame na mantua, tātou podkalame I po uma mwhaianga e kango I tue viu pe a tue viu le tātou podkalame pe ai se vaenga e wo misi ate oe ia ma fo le ma te fi fa longo ia ia maua umala pe tango te viu tanto podkalame ia awana I vaenga taua ia mana I vaenga fo le e mana o mia lau sa ilinga ia malau ta pena penanga moi lo tanto podkalame ele patino I so se kale si e kas io
Ia nisi po te vai tu e ko minga is. E kasi ala kilo mala pupula ile ko minga ngaka o ilole ka le si sa wa. Langa wa we kele ngo pupula fa le ngaka. Wo masangi o maka me mo pupula fa le ngaka. E kasi ala pupula ko minga ka ngaka. O ilole lo ko ai. Ia mela le ngai ala ngo pupula kua fa le ngaka. Ia il ko minga ka ngaka le sa we ele palengi marka ko pokalami. Ava ila ilo kape, alo kape ngale ngai kire ko ngongo me ilungot ka ko pokalami. Iyo, ona me ala foi ngale ko le kia mo pupula fa le nganga. Oila, via le lo fole tu o tato proclame bale tato o tru, malo lava foi leva, malo lava foi le, se de kau fa akaku o kou na le wo vai akula akarse fudua. Ale mo ka fia mafuka ia o kousot, ile mele wo ye. So le ba minuto na tano fulu tato fa ma vai. Ia, wat foi ia wie ien makua inge. Ba isinga pankeke vevelo le ngia fia fa o maile. Po le songa foi ia la ko karusia ile o sava vali ko ko sa mo le ko ngola o sef. Iyo. Ia wa ke lo kasi foi le ngame vivesi foi la makanga vai aso pa ula ko savaria ko ko sa mo. Su fa minuto tanos fulu. Savia pale ia fusia o ele uo Watele samata usanga ota bala bala Ao folinga etu maupea iyo umaimata Watele samata Let
Nai whaafifianga Sophie Floyd mo tātou le nei fwoi wanga le fiafi, tau wha Sawa ina lo koko mawalunga ngai ai, nai wha ai nganga uwhai aku o ila o mea lo fwal pupula wha lea nganga e waili o mai. Ana whatu pele wha lili, manuia tele mano longo le nei poa pele, manuia fwoi ngaruenga le nei vaiaso. Cecilia tunga mala iyo le ai wa ukoko ai kingo fal fale ma fa pa wa ya le fale ukoko e sidia kwala fa pa ukoko ikoko la ma wo ifalolo iyo kala ko ukoko mai akako le fa ka utebi sa kala ko I ka ke fi fa ka ukoko ka fa long kupe se koko long time ago ya ole mangongi koko ape o mangongi inkian mangongi koko sa moala ingo ko sa wale wa mako fale fa pa ula koko si le lo ka kango fa pa ula ka koko le mangongi ila kai yo atalo fatu tano itala la ya tawa manuia ya malolongo le ya fiafi ya lengata fo ile Amelia fa mana manuia fo malolongo le nei poa tesa wang mafuta mai siri ya Italia alo sina ati lunga le tato YouTube channel mai lato umalava pe on mau mai le tato porkalame Elena Fruen malole soi fomaruia fa taile fa tasi mai le nei fiafi le ngata fo ile orto telo ni soi lato au mai le tato porkalame mai le tato tautua ile ne foi fiafi ina uato e 20 minute le to na talo leo le tula se fulu u bangaku la vai fu le ngakalongo o fialu fo mako fale sur Ike wa wale ngo fe ya o ko ke manga valo o walu e kungula ukoko ike wa ula kul mako fale o sava varia ukoko la ngol mele woi wa ukoko fo sole wo fa ma sava vari le sikai yo ka ko fe lo ile solulu ile lo fo malanga le yo le tua manuia malolongo le tatu tenu le nei fia fi manuia fo fe au mangal wenga o le nei fo va ya so sound si fru se fa so fo ya Ungalua fafatisi